Naimbador sumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Titulow iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Gusta ka, Namira? Anya ti bagam. Apay nga maawag ka. Oy, saya atam ti magisarita kanyak. Kandangkam ti bagaking ka. Kaya't kung may bagak itasawam. Dinan sugsugan ti amam, amang riri. Kapoy ti pan nakagabor ti taltalunan na. Anya? Unakmat king ka. Agtanang kalaang no kaya't mo nasaya at ti piyakyo. Pagbagam ti asawam. Adda na kay daron kaniya. Sugsugsukan na ti amam. Ngagrili. Kapo ti pananggabor mi iti taltalunan na. Saan naman ta sugsugsugan ni tatang? Anyasan. Adda na kay bagakaniyak. Kanain latan amang kontra kanyak ti amam. Iso nga ulitak. Pagpagam ni Miguel, no kayat yu tinatal na abyak. Wah! Anya? Inidap na ti cellphone na. Iwanan pa eh. Asina, di kinasarita mi ti cellphone mo, anak ka. Kwa, tatang. Apayakit kita anak matlatan. Kuna, asina, di kinasarita. Ni Teacher Elsa, batsmate ko ti high school, tatang. Iso din nakalagip na yung mawag. Kuna kalakid, din niya asawa. Kat umay nakansukunan. Intex ko latan. Imbaga kasaan ako ng sukunan. Agpaituludak tulatan ki ni Edward. Sige, Bise. Dumano nagtulatan. Lumapirmag na kiti papilis ng bunton ti sekretarya kiti lamisan ko. Sige. Bye. Mayor! Mayor! Oh, apay. Kanya ti bagam tay may ka ti munisipyo. At tagayam nalipatak na imbaga kada kayo itay bigat, Mayor. Pakawanan dak kuma. Kanya ti bagam kumaytay. Tanyon unampayan tinagpakawan. Imawag kanyak ni Senyora itirabi, Mayor. Kunana, asapaan nyo kano timapan di ospital. Taagda na patag-unay apagsaritaan nyo. Pakasaknan kini Senyorita. Patwa panggis. Apay nga ron nga talaga malagip mo, ha? Ay, nalipatak nga ron, Mayor. Iso nga ron nga kayo. Darasin nyo. Di nagdagdagan. Ado pa iti permaak. Mapanak tulatan no madamdama. Sige, Mayor. Makamu kayo. Basta na ibaga akong tibilin kanya. Tuludan ni Edward ti anak ko, iti balay da Miguel. Mabalin kumutkan ti mapanit ti taltalunag ang pinagamuran ti Mayor. Ada nagsar ng alugan iti bataw. Lakay matyas! Boyaw, sika. Ayop ka! Dandanin akong pinatay. Ore sika, dandanin akmat na patay. Imbag kiti ata saan ka nga sintado a pumaltaw. Di mo gayam amuuna ti kumalbit iti gatilyaw. Salbag ka laklakayat. Kayat mo ta ipakitakin ka itang nga asintado ka pumaltaw. Sige, parasam nga asutan ti paltog mo. Kita mo di ko sigpatan taulaw, mabaan na ti samurai ng igam ka. Apay nga gigigam ka ti kasta patadam. May parit na ita. Kaputa amaw klatan, akaritin nak manan numakita nak. Isa na pilitan nak aging matang iti samurai. Tapno adamat at idog nga armas ka. Isuplong kanto kadag iti pulis nga darmas mo. No isuplong na. Isuplong kamay. Sigurado nga awan lisensya ti paltog mo. At adapay amay parit na ita ngam na ito samurai. Talaga pagpungpungtutin na. Kayat mo, taadro ta. Nakarit ka tapaltog ti armas mo. E dinto ta samurai lang kanya. Di tinakyagan ti paglabanan talakay. Tapno awan ti makunam. Sige, taan ka nga trasan. May pagarok mo akabutan ka. Nagbidot ka, boyaw. Uray na taangan na kaon. Kabalak pa lang ti makikinabel. Uray tinakyagan mo isod kayat mo. Sige, ibatam nga rod ta samurai mo. Tagkinabil ta. Agidan ta. Ipurwak tayo ti adayaw, nagtarmas ta.
Wan, maibalas kumutlang ita. Ti panagtagbat mo kanyak iday. Puray na ut-utpay lang ti tinagbat mo idi asakak lakay matyas. Kat sa anak apa atiw kin ka. Ha! Nadalab kay tinaga. Sige, bumangon ka. Kat bumalas ka. No talaga akaya nak. Talagang tak sa kabala na sarangtan, tinanong kan kong tarna. Napigsa, taan na banag. Umay manan dagiti gamgam ko lakay matyas. Marakit sa tapong tamalang. Anya? Namurmuran dagiti malak. Sakit kita timang mansukin ka. Timun may bukiran na kita matam. Matam, sika ita tinadalag. Sakayan ka sa kadanog-danogan. Wasan, ustunan. Sardagan na ko lakay matyas. Isardagan mo timang mansukan niya. Patayin ka ko na patayin ka. Saan matan nga kot ko day? Nagsalungay nga ay. Ay, napatay ko sa. Nga ita ka lang agpakita, Placido. Imbagak mat ka ni Boyong idirabi, asa pa ang may dito ospital. Tada na patag-unay pagsaritaan ta. Nalipatan ni Boyong nga imbaga kanya kidagsapa. Kay bagbaga na lang itay, nga madaki yung opisina. Anya, tisalang pag natampo yung awagak tuman ta pag-ungtak. Saan mo nasidiran? Ita, anya ka diti pagsaritaan ta, Agripina. Nagimas ti arak, no ada pakaluksawan na ta. Kaslasaan pa yan na tumalab kanyak ti ingal ti arak. Miguel! Ha, ni Amira. Di mo tarin. Nagpakada ka. Akin na mga dapapanam, anasapa. Iso adinak sinukon. Adda ka matlagahan dito yung agin, inom iti arak. May anak lang, Amira. Kaya't ko ti uminom iti arak. Amok ti rason no, apay agin inom ka. Wen, amom. Ngam amom kadya na sakit unay. Warpan niyak tinaduktal. Pakawanan nak. Ninlimod ko asa anak ko na nasinaw. Amkag ngamin. Ang mga nudi mo patuloyan ti mga ikasar kanyak na maamuam. Asino? Hindi pa larabiya damdamagikin ka. Ngamapaya di mo ibaga. Hala dingitek. Namjak may baga no asino ti muna hangay magbagak. No day tati pang isinaam kanyak. Awan mapalin ko. Amira. Amom ngayayatin ka. Amom manapudnuakin ka. Kanamom adyak may turut yagilibad kin ka. Ngamapaya na ramin mo tinagilibad. Ulitak, Miguel. No di nagpapakawan. Agrobot ako. Agsubli aki di balay mi. Anya? Oray dito'y balay. Saan wala ta mapagsusurot ti panunod ko. Kadagiti na ibaga ti asawak panggapi ti anak ni. Sino nga tamad na ito yung mauawag ka niya? Hello! Corporal Dumlaw? Si Kamad Gaya, manya ti maipay ko. Niya? Ni Boyong? Nakabkabil katawan po na kintaray da ito ospital. Sa dino ti nakakabilan na. Niya? Itinaladan nila kay Matyas? Nasaysayat mo pumano ako pila. Malahag amin dagiti arwat. Kanyag ko dito'y balay ng Miguel. Ipay-paysong ka rin ti pumanang, Amira. Pero buat mo itong dagiti arwatan. Miguel, talaga pumanawag. Tangay saan mo maamaawat tinadok talam kanyak.
Iso na say at agsinatan. Saan? Saan nakapanawa na, Mira? Anya pa ilang tirasong nagyanak dito'y balayo. No di nakmatla maawat kan mapakawan gapot na doktalam. Ayayatin ka, Mira. Ay ayaten? Amom ka di bagbagam ni Gil? Kasta ti bagbagam kanyak. Ngaman niya ti pagpakitam. Saan ko marit na ngay ayaten nak? No di ka kadorman na kon. Iso agsinatan. Saan? Tsakayat nga agsinat, Mira. Apay, mabain ka? Ta saan tapay anabayang nagdanag agsinatan? Nabukay lang kanyak. At dapay ang mamog dita nagkasarda kumayta. Kabigatan na agsinada. Anya ti sina nga ibagbagayo. Miguel, Amira. Adda ka di parikutyo nga gasawa? Nagapuan niyo. Ita kayo lang nga sumangpet. Di mo iyaw awan tinangag ko abalikas asina nga ibagbagayo, Miguel. Ha? Nanang. Anak ko, no anyaman ti parikutyo iti anak ko, kat pagsaritaan niyo kumaan na sayaan. Adda asaan amarisot ti parikot, no agsina ti dalan niyo. Ni Miguel ti bagbagaan yun, anang. Limamiisan ti panagayat na kanyak. Anya? Miguel, inkalay sam ka din ni Amira, tapno pagay ayamam laang. Sika ka di tinang ibaga, nga agtalawan ti asawam dito'y balay. Saan na? Pulos nga jak imbaga nga agtalaw ni Amira dito balay. Ay ayatik launay. Kung kunamlaan rita, Miguel. Saan ako na mamatikan ka? Puno ti ibagbagak, Amira. Aguray kayo man. Anya ka de, tinagsubangan nyo adwa. Kuha na nang. Saan yun nga mo? Ang mga nuwad adalaang arumabat ti saan may apag kinaawatan kina Amira. Alawan, saan kun nga untunan no anya tinagapaan nyo? Nga masapol nga ay aywam ti asawam Miguel. Saan amabalin nga agsina kayo? Ta sagrado ti panagkinariyo iti nadaag nga altar. Hello, Agripina. Apay ngay mawag ka. Umay ka dito'y ospital. Darasam. Apay manan. Kasi gagid di. Wino agrigat ka di manan ti anak ta. Saan nga iso ti rason? Apang payabakan ka dito'y ospital. Ne. Anya nga ron? Ni Boyong. Nakitak nga inserrek naman dito'y ospital nga awan puot na. No kasta. Di tati nangitarayan dagan ko na. Ammo nga ini ospital da ni Boyong. Juan. Inyawag kanyak ni Corporal Dumlao. Anya ka di tinapasama, Placido. Kakpayan mo. Ngam nakita da ni Boyong iti arubayan ni Matias ngawan puot na. Kanagarot dongir na. Anya? Ang mga no ni Matias nga ro, tinangkabil kan kwa na. Mabali na kasta. No apay kidi. Nalabit ang rimaot ni Boyong. Hanggang manarimaan pa ilang timbestigasyon na giti polis. Kan madaman, abirbirukin da ni Matias. Amira, pakawanan ako ma. No nasaktak tirik naman. Tsakayat nga agsinata. Ay ayatan ka unay. Uray siya. Ay ayatan ka ba't, Miguel? Gusto ni Nana. Ano ada problema ta? Pagsaritaan ta na sayat. Tapno saan nga agsina ti dalan ta? Saan mo kumangaro din adamakan? Tuwa sino ti mo na nakaikot kanyak? Tadadala nga masaktan tiriknak. Sige. Saan nga importante ang mamag? Masino man ti mo na anak kaikot kin ka? Tinapatay ka. Kasawatan. Katsanda ka na maakaw kanyak. Agyaman na, Miguel. Adan sa awag mo. Owen. Sino nga tamad na ito? Sana nakapunpok. Hello? Anya? Pulis? Anya, ti masapul yung apo. Apay ngay nawagan dahak. Anya? Birbirukan yun ni tatang ko. Apay, sir? Anya man ang tinakabasulan ni tatang ko, sir. Apay, birbirukan nyo. Anya? Kinabkabil na ni Boyo?
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pato panggis. Kunak lang no sana kasto iti masangbadak alang ni Buyong. Nagkapit na iti mata na iti kanot kamuol tiro pala. Ada ka din nakasaritam ka dagiti investigador, honey. Wan. Nakasarita ni Corporal Dumlao sakbay ng imbayag iti ospital. Anya nga ro ti resulta ti investigasyon da. Asino tinangkab-kabil ka ni Boyong? Ni Batyas. O, ni tinakakita. Anya. Sinvergüenza. Inutil to'y makanawan mo, Placido. Sukata mo na driver kan bodyguard mo. Di na ka may kanawa, takanayon mo't amaabak no at kalaban na. Panulutag pa yan na imbaga. Awan sirbi na bodyguard mo ni Buyong. Tadi na pa'y may kalasag tibagina no at kariri na. Anyan tulakit din kan ka, gugwardyaan na. No apay ka ngamin ngayon palubos naman ang ginabak ni Matyas, iti may kadwagon daway. Pabalod mo mananday dya Matyas, honey. Narigat ang mabalod ita. Tarumwar ani Buyong, tirim maot iti pagtangan da Matyas. Tatang! Ada kayo ka dito bantay. Sumungbat kayo kuma. Numangmangag na kami kini Amira. Tatang! Saan niyo ko mga ilang mga tinaramid yung kinibuyong? Rumor kayo! Naglamlaman kayo ditoy! Awan lang tati sumungbat. Ay, amangan mo't no saan adito'y bantay tinagturungan ni Tatang. Ngam, dito iti masansan nga umayan na. No ada na ragsa na problema na, Amira. Namitlon nga inkuyog nak dito eh. Uwan ang isang tamad nga rod ang makita ni Tatang ditoy. Awan ti sumungpat. Isa tinasaya at sumanugtan. Sabay nakaululap ang mga nagtudok at patudwan tapay ditoy. O sige, bumabata nga rodan. Agawid tan. Baring no nagawin mo't langan ni Tatang. Uwan, agdiritso tayo niya balay. Tapno maamuhan tano at dakit di matan itchay. Ang ni Boyong. Makapuot sana. Inmula agat ng dagiti lumluman taga matana. Boyong! Boyong! Natayak ka din. Apay apuraw amin tiaglawlaw ko. Gapo taadda ka dito'y ospital, Boyong. Saan ka natay? Si bibiyag ka. Madam, da kayo tibantay ko. Saan asyak ti bantay mo? May kalaang kinita dito itagasidag kayo lang iti kwarto ka ni Chloe. Adan inawagak nga umay mang bantay kan ka, ngam di pa'y dimtang. Aray, ani ko, nasakit ti bagbagi. Nagpanaas ti ropak. Time palubos mo mat ngamin, nga abakan na ka ni Matyas. Awan pa'y laing mo mat. Isalbag Matyas. Patayak ton rumwarak dito'y ospital, madam. Sinvergüenza! Di mo ibagbaga ti kasta, taamangan no iti may katlo apa nagdroyo ka ni Matyas, kat gudasan na kanton. Saan ko ay palubos, madam? Apay nga rod nga inabak na kamanan, idinto nga dapay paltog mo akanayon nga isalsal likad mo. Saan ko anausal ti paltog ko, madam? Ta nagdraw kami kinila kay Matyas. Babaan iti tinakyagan. Sinvergüenza! Naminduan nga inabak na ka ni Matyas, Boyong. Sana kumana man so, akas to'y no di na kuma. Minurmuran iditi madak, madam. Daytat pagkita manalalaing titaktika ni Matyas makiranget ngam itisi ka. Ta sino kumati mangipagarup nga atiwan na ka ni Matyas, idinto talakayan. Madam. Iti panangabakkan ka ni Matyas. Naikatan ti kumpiyansakan ka masalak nibam ti asawak no ada pagpagadan na. Iso nga imbagakkan kwa na nga ikatan na ka na bodyguard na. Anya, saan, madam? Di na kumaikatan a bodyguard ni Mayor. Awan sir-sirbi mabodyguard. Tadi mo pa'y may kanawa ti bagim. Anyan tulakit din ti gugwardya a Mayor.
Nay, Miguel, apay asikala ang tisimang part na panan ni Amira. Nagbati pa lang iti balay da, nanan. At ka din ni Abalayan. Awan pa nga ron. Di mi nakita iti panang birok mi bantay. Ijay ti masansa na pagpaingan na. Nada naragsa na problema na. Apay nga raw ang nagbati ni Amira. Kaputa kaya't nakano nga urayin, ti isasangpet ti amana, nanan. Ay, ingkakadkadwaan. Tama nga no, at darumao ti balay da Abalayan. Ada kadwa na, nanan. Inawagan na itay dagiti kakasinsin na. Isuda ti kadwa na, amang uray kinitatan. Kumusta, Boyong? Maimulagat kun adwa dagiti matak mayor. Ngam iso na laang. Tapos si petak pay laang akas lahapon. Pato abanggis. Talaga nga wan ka ba mamakilaban, Boyong? Nalaingak mayor. Awan atrasak akalaban. Basta di dag traidor. Dayta, ti makita kapag kapsutam ken kanayon mo apakat atiwan. Anya? Ti masirib aman nakigubat. Masapol ti panangalilaw na ti kalaban ken panang traidor. Aglalo na makitam adihado ka. Basta ka di mayor. Itso abilibak pa lang kin Matyas ti kinasirib na. Adayo anasirsirib nga musika. Tauray lakayan, mapadso na ka pa lang agkabanwag. Ha? Adayo! Anapigpigsa ng musika. Uwan, mayor. At napagsaso, may maya tinasirib ng tinapigsa. Tamabalin na padsuan babaan ti panagtayak lang ti panunot na. Kadagitang ibagbagayo, mayor. Kaslayo la imbagbagan asyak ti dagmal. Nila kay Matyas tinasirip. Talaga ba't? Tadayo na pigpigsa kang agpaisong ng naya Matyas. Ngamuray lakayan, napadso na kapay lang agkabanwag, tawan ngamin tilaing mo iti taktika. Makarwarak lang dito hospital, mayor. Inak iti husgado. Isak lang ko dahi Matyas. Ha! Ibabain mo lang ti bagbagim no agdarom ka, Boyong. Tapay akas tati sa uwayo, mayor. Gapo ta bodyguard ka, at napaltog mo, napigsa ka, mayor ti amom. Nga minabak na ka lang ti may sa alakayaman nalon. Oh, san kakadi amabain, amay waragawag ti panang padsuking ka ni Matyas alakay. Unang mayor, masapol nga ikaro nila kay Matyas, tinaramid na kanya. Bayabon! Tamang ano si kapay ti maipisok iti pagbaludan, no agkontra ti manday Matyas. Anya? Sikon, iti investigasyon. Rumrumwar arinaot mo tilakay. Iso nga uri agdimanda ka. Saan mo ang may pabalod ni Matyas? Tatang, ada kayon. Apay kanda ka manaliti balay anak tao. Gapo ta binirbirok na ka, tatang. Napan kami pa kinibigili dya bantay. Ako na. Ije ka no ti ayuyang yun, wada na dagsa na parikutyo. Sa anak ang nagpabantay. Ha? Sa dino nga ti nagpaingan nyo, kalpasan ti panang manmansuyo kinibuyong. Napanak itayan ni Kabagis Victor. Nga po ta mabutang mat ni bakit na. Amangan no may ramaraman da ka no itinaramid ko kanibuyong. Nagawid ako dito balay. Uy, naimbag ta simbangpot kayong tatang. Tapnaawan ti may ramraman na sa bali at tao. Rinaot na kanibuyong. Isaot mo na aking marait ka nang ibaga nga agdraw kami. Kat, tinutupan niyo matan. Saan ko ma? Gaputa kasla kalalaingan. Inawat ka o ti karet na. At nagtinakyagan kami. Anya? Kasanong arod alaman suyo? E dito tadakdakkel nga dayo ti bagi nangam kayo, tatang. Sa may sa... Agkabanwag pailangan ni Buyong. Gaputa kasla kayat nakidin apatayan idin napaiddaak. Makititapaw. Minarmerak Anya? Hindi na marmaranan. Sana na makamulagat. Ay, ditan. Sakmetan tinang mansukin ko na. Aging kay tinaawanan iti puaut. Unay kayong tatang. Kanayon kayong at lang na mapalpalaban. Saan matasak timang parparnoy iti gulaw.
No dikit dagiti mayat amang dangran kanya, kuno mang patay kanya. Kasano nga Roden? No day tamanan ti pakabaludan nyo. Ay natatang, sapay mayor ti amo na. Ilaban ko ati kalintiga kanakaw. Awan ko matikas dyan na pasama, no saan nakarinaot ni Buyang dito balay. Anya ti kunan? Addan ni tatang di tabalayo? Juan Miguel, Sa dino ka no tinaglamangan na? saan ka no ang naglamang? Saan ka kayang atapan iti bantay? Napanan nga rod. Napan ka no iti balay ti kapsat na ani Victor. Isumot lang nga saan tayo masarakan. Napanot gayam kinikabagis na, Victor. Juan Miguel, O sige, urayan nak di tayo umayak nat. Pambarak mo ten, ang makisarsarita kinitatan. Anya, kinuntram ni Boyong iti kalikagom na amang idimanda ka ni Matias? Juan, tasigurado nga wan sir-sirbi ti panagdarom na. Makwito mo't lang ni Matias, kat ni Mat Buyong, ti mabalod, ta isot rimaut. Sa bagay. Aguray ka. May sabalik man ti saritaan ta. Panggap manan iti anak dati pagsaritaan na Gribina. Wen, taitay na grounds ti doktor. Kinunada sumaysaya atan ti kasasaad ni Chloe. O sige, attorney. Agyaman na kiti pa ng ilaw-lawag iyo karagita bambanay. Okay. Bye, attorney. Kasi hindi kinasakitan baraw. Ni attorney makaryo na. Nagpa-advise akin ko na. May papaniti pa ng kabil ni tatang kinibuyong. Kahit, anya nga rugti ko na ni abogado. Ore agdemanda kano ni Buyong. Kat sigurado ang makwit ni tatang. Tani Buyong tinapan rimaut iti balay da tatang. Nasayaat nga rugno kasta. Tapno lumag-an mo ti panunot ka na kam dagiti agama. Wen nana. Wen gayan. Inakton sa kunan ni Amira. No kayat ni abalayan ti umay dito'y balay. Ayaban niyo pa ilaang Wen nana. Ibagak to kini tatang. Pumayak iti balayaw, Miguel. Wen tatang. Iti kasta. Sigurado ti siguridad yun. Sana ka mabuteng ngagmaymay sa diti balay. Lakaya kaon. Saan ko nakabuteng ni patay. Umdasin kanyak tinadanon ko atawan no matayak maan. Tatang, saan man aday tati bagpagayo? Adalang ang madanagan kami no patay ti mangmangmi kada kayo. Saan ka kadiunay ngaganda naganak ka o? Taamangan no agbalin kanto na nervyosa. Nabayagan nga da nervyos ko kada diti mapaspasama, tatang. Adan tumudla pa nagpatingga ti mayor, kanda dya abuyaw, nga nakaw. Miguel, napalabasan ti sumagmamanong aldaw, sipod panangmanso ti katugangam kinibuyong. Aging gaita. Awan sapay mat tinauray adarom ni abalayan. Wen nana. Pudno nga awan. Kanadamag ko, asaan ka nun ngagdarom ni Buyong? Anya? Ay, nagsaya atin no kasta. Awan nga rudan ti parikot ti katugangam baraw. Pudno nanan. Tauray ngamin agdarom ni Buyong. Awan tumutlang ti mama ay ti maipila kaso. Tanimot Buyong tinapan rimawat. Miguel! Ha? Miguel! Apay Amira? Apay kasta unay ti apurang may masadigitaan kininana? Wah, mapantay niya balay. Kuna ni Maribit sang, ado ka no ti tao ijay. Sino dagiti tao? Tsak marod mo. Isang mapantakitaan ni tatang. Ang mga nanyat makasamakan ko anan. Tinasayat, siyaklatan ti mapan. Agbati kalatan. Anya, ay saan sumurutak mo? Sahanen. Tamangan no sa bali manen dagiti napan iti balayo. Kat may ramraman ka pa'y, no addagulo. Ang susubra ni Mayor, Matos! Hintay ang gralay! Why? Hintayo kakadwa. Uray kat nakasagana kayo umitin ako na yaw. Manugang mo, Matias! Tatang! Ne, dagiti mat gayam kakadwa tayo manalon ti may si marong karkara kayo.
Impagarok mi itayan kini Amira no dagiti manen managdakdakas at tao. Ay, wala kami, Miguel. Tayo nagralay. Oh, puno na daw. Anya? Itan ti panagrali tayo? Wain baraw. Itan, nakasagana da kano amin ay. Isaw ti may da imbaga. Wan ang tatang. Palabsun tayo kumapailang dito ng aldaw. Nang runa kat, nabara pa lang ti ulo ni Mayor kada kayo. Gapoy ti panang mansuyo kinibuyong. Isong ay tantan nyo kumapailang ti agrali. Sana, Miguel! Ay, sana. Wain, nakasagana dagiti kakanuata baraw. Katno itantan pailaan. Amang ano awan ton ti kastoya kaado ti bilang tayaw, intol matulaw. Oh, mabait itoon. Oh, sige. No iso ti kunayo tatang. Kat sumuro ta. Intay nga ro na nagrali. Itikas ta. May piksa tayo kini Mayor dagiti anak akan tayo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa yung episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarulo nga yung kami patangatang. Amira, apay adi ka pala sumra kiti balay. Umikat, tainta emeritan ti si datayo aparaton altang. Madamdaman, nanang. Nasapa pa nang isagana ka dagiti maluto. Urayim ka de, ti asawa. Wan, nanang. Di matla sumangpatan. Napayagan na pa ni Jayan datatang. Ay, awagam kumaha. Itay pa nga awagak nam di namat sungsong batan. Apay nga ta. Wano, naimasan da nga ta tinagsarsarita kini abalayan. At di na maasikaso ti agriri nga cellphone na. Nalabit akas ta, nanang. Iso apang panunuta ka, mapanak pati Jayan da. Anya? Ay saanan, tanapudo tun ti darang ti init. Siguro ko, dandanimot ita. Diyos ko. Tarabayan niyo kumakanayon ti anak ko. Saan niyo kumaabaybayan? Madam, kumusta ni senyorita? Aday tabuyong. Inturog namanan. Katsika, kumusta mat dagiti kamuol mo? Kan ti ibagbagaman na sakit nga abaga kan takyag mo. Ay, mayatan, madam. Kan kuna ti doktor, ang mabalin kong ti rumwar dito yung ospital. Ala, nasayat no kasta. Ngam ag-leave ka pailaang iti trabaho mo. Anya? Ay, saan, madam? Diyak kay taglip. Kan, didak kumaikatan iti trabaho. Wan angam awan mat ka ba alam? Di mo pa'y masalak ni Bantibagim. Anyan tulakit din iti asawak a Mayor no adag panggap kan kwa na iti dakas. Di driver naklatan ni Mayor, madam. Tamangala kay latan iti sa bali a bodyguard na. Naawanan ti panagtalak yung kanya kakas bodyguard ti asawa yo. Mala, agsarita kay tungarod na imbag ka ni Placido. No anyan to ti pangnadang na, iso ti masuro. Uray na may tantan pa lang, tipan na kay patakder, ti pagadalan ng engineer. Marinipukan kami pa lang, iti anak may. Wan, agyaman na kiti panakawan mo. Sige nga rudan, bye. Saan pa lang may patakder, ti pagadalan. Tasan nga iso ti prioridad ko. No di ka ti kasasaan ni Chloe. Ay. Ne. Sino dagiti sumungsungad? Tanakad aduda. Placido! Placido! Mayor! Rumor ka ni Tabalayaw. Tapno manggagam dagiti bagamay. Rumbang nga agraryon ti dagang Mayor. Agrario! 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 Pato abang case. Andiyan na ito yung aramidin nyo. Ulos, asaanin amay kanata dagiti aramidin nyo kada kami, Mayor. Isa arumbang unay ama agraryon tinaga talunan may. Tonto! Agbalbalin kayo amin na nagamrod, itisan nyo ako ka. Adda na ito yung alintag arumbang amasurot, Mayor. Hoy, Miguel. Dahito ititandaanam. Diyak punos bigbigan ti konkunaman na ito yung alintag. Isa pumanaw kayon, dito isangot ti balay ko.
Panaw! Saan kami ang tumanaw? Aging gadi kay maparong mo! Pato apanggis. Sige, iuray yu kadipay laeng nga dadakas sa mapasamak. Pumadaw kayo sakbay ama ibusti pasensya ka na kayo. Pinagaburam ti daduma paset ti taltalunak mayor. Nga uray dandanin maapit ti pagay kaw. Awanan kayo ti asay kan konsensya. Ibagakbat king kamaltias. Kasapulak na di adaga, taisot pakaipas-dikan di pagadalan. Ngam saan nyo kumapayla nga ginargaraw, Mayor? Tamo yung matngilablaban may amagraryo na kitidagdagayo. Tonto! Siyak ti masurot, sangket di ada kayo. Dagak na jay, isuwa pumanaw kayon. No di yung kaya tingo mawagak iti pulis. Saan kami pumanaw? Pato apanggis talaga pagpungpung tutundak. Kaya't nagsa ama atake tapno mataya kon. Kaya't matagi kwa yung tinagak. Dita kay malangan. Saan na kami apanawan, Mayor? Ano pa ti kayat ming ibaga? Hello, honey. Apay nga mawag ka? Kabuti pa kamok. Madama ti panagrali dagiti awanan pain na katalunan tayo di sango ti balay. Anya, papanawam ida, honey. Ang mga no niya ti mapanunot da nga aramidan. Inawaga kon dagiti pulis. Umaidan, papanawon day da babag ti water cannon. Ay, di mo pa'y lamandaran ti may sakadag iti tao. Ang tamang paltog iti uray may sakadakwada tabarang agbutan da. Anya, sana mabalin. Tama nga nuad adala nga gumayib kap ti pungtot ta. Kat at asya ti madisgrasya. Sa bagay. Awan gayam. Ni Boyong di matrumwaran na yan dito ospital. Wan, nalpasan ti papeles na ama discharge. Kat agdiritso matlaang di tabalay. Salpak, Mayor. Kinliban di tabalay da. Mabutang mutlaan gayam kada tayo tatang. Gapaw sa ado kayo amang kun dinarken kuana. So asan na nakayat tagpakita kada sayaw. Ada bombero! Ada gini pulis! Tatang, imawag gayam ni Mayor iti pulis. Kanada pa'y bombero. Ito rin kayo nagtatagralay! Oh, dito Wag, na to! ipakita sayaw. Asan tayo ang mabutay? Amira! Apay nanang, anya ti bagay ito kasaunay ti apurayo. Nangag ko iti radyo. Da Miguel kan dagiti kakadwada aman nalon. Napanda nagrali iti sango ti balay da Mayor. Anya? Isumot ladi pa'y simbangpat. Napandamat gayam nagrali. Wen, isuda ka da Matias. Mapanakpat nanang. Ay, pagawidot da Miguel kan tatang. Ay, saan? Di ka mabanta mga numairamraman ka ng tagulo. Dito'y kalatan, Amira. Dagiti salbag. Nagsanod naman lang gapo iti pan nakawater karon da. Anya tinapasamak ditoy. Tapay kasla nalayos mo tan ditoy sa amo ti mansyon nyo. Nagrali dagiti salbag agatalulag. Iso ngay mawag iti pulis. Kana dapay kadwa da bombero. Anya? Nakita yung ka din nila kay Matias, Mayor? Natural, tayo tinangidaulo ka nakwada kadwa na ni Miguel manugang na. Sayang. Nabutak la kumar. Kat pinaltuwak na di ala kay Matias. Paano apanggis? Saan ka man ngaging tatangken, aging tuturad ka, aging lalaing goyong. Tawan matlaban mo kini Matias, nga oray at apaltog mo. Mayor, no di naklaminarmaran idi nila kay Matias iti tapok. Pinadsok ka man. Sumarteng kan, sa umlat agado, di ka naging lalaing. Tanawan ka di matunti pa nagtalak yung kanyak, Mayor. Naminduan, apinadso na ka ni Matias. Wen, awanan pa nagtalag kuking ka. Iso apang panunutek asukatan ka nakas bodyguard ko. Saan, Mayor? Di na kumaykata na bodyguard yun. Awan matlang ka ba alam? At napaldog mo, ngam di mo mo't napuruan na pinaltugan ni Matias. Ngam di ka ba tanagan?
No ikating ka man na bodyguard ko at dalata trabaho mo kanya. Anya, Mayor? Disikan, nagbali na hardinero. Anya? Mayor? Siyak anak katangtang kan alalaki kan awagan da iti maton. Pagbali nandak nga hardinero. Ay, jak kayat, Mayor. Anya? Ha! Nalaga di trabaho ti may sa hardinero. Ngam ti kina bodyguard, boyong. Kayat kulangan nga gikatak amaming pinsan kada kayo, Mayor. No pagbali nandak nga hardinero. Anay, Amira, di mo una idapulti pa ng dengep mo iti kamol ko. Masakit ka na pudot. Miguel, agyaman ka kiti takamula ang tinaganap mo. Namda kiti daduma ka kadwayo. Anda ka no pa'y nasugsugatan. Gapo iti pa nagdidinong parda. Hindi mabumba kami iti danong. May samat ni tatang. Nablo ti takyag na, tanaisatkad na kano idinadungpar ni manong inyo. Naimbaglangan na. Tawan tinatay ka na kami. Nagtangkan tungot kami ti ulo yo. Imba kami kininana, nga diyo patuloyan ti mapanagrali. Ngam naglibas kay kit din. Saan ang mabalin na baybayan mi dagiti kakadwami? Tanapalalon tiragot da, amapan kami agrali. Diyon ton ulitin ti mapanagrali. Amangan na iti sumaruno. Addan matay kada kayo. Nagsakit ti takyag ko, alam lang. Marigata na ka mangigaraw, talimtigan. Tata, binudbudan niyo matang tatakyag yo. Pinapala kiti bulong ti apataw. Taadda na kaibaga, ang mapagsarding na ti utpot ti bulaw. Ay na tatang, nasaysayat no pailot yun reta. Saan kidi atila adda ngay taptapal yo, apulbulong. Awan nga ron amaw ka, mangilaw. Ni Nana Lydia, tatang. Kanya, ay, jak kaya tagpailot kan kuwana. Ni, apay tatang. Nalaing nga mamulo ni Nana Lydia. Ado ti mabapan agpapailot kan kuwana. Mabainak. Anya? Anya't pagbainan nyo ay? Takyagamat ti pailot yung kan kuwana. Oray pay, mabainak ka ni Lydia.Ananusak na tan, ti utpot ti bulaw ng tinak agpailot kan kuwana. Tatang, anya nga min ti kabain nyo unay aya ka ni Nana Lydia. Inaram ko nga min ide, binastid nak. No? Isa sana ko na nagpakpakita ka ng kuhana, anak ka. Ay, da kayo kit di tatang. Nabayagan a panawon no inararam yo idi ni Nana Lydia. Umay kayo kit din. Mapan kayo pa ilot day ta. Kaya, si kalatan di mapan no magagit ka. Ni, apay nga asyak na tatang. Kit da kayo matyag pa ilot. Agimbag tulatan na ti bulaw. Di nakpilitan na mapanagpailot ka ni Lydia at mabainak ko na kumahit. Talaga natangkan ti ulo yo tatang. Saan kayo kumangamin kat anablo no dimngag kayo kada kami kininanang? Tumakdaktal ti basol kanyak nila kay Matyas. No patuluyan ni Mayor nga ikatan nakabodyguard na. Isu ti makagapo ana ikat ti kumpiyansa kanyak dagiti amo. Gapo iti namidduan apa ng padsuna kanyak dagi alakay. Paltugak dagi Matyas nung maikatak a bodyguard. Sige, attorney. Umaykam to kinitatang dita opisina yung tumalan. Uwe na, attorney. Bye. Since lang kinasagita, biti cellphone pa raw. Ni abogado makaryo, nana. Kahit nakamkanwa makasarita kinitatan. Anya nga tati pagsasaritaan niyo? Di nakadinay baga. May papan kano iti panagrali mi iti sangot ti balay da mayor iti kalman na. Anya? Ay, siguro kat saan nga umayo ni ti dayjay nga inkay panagrali. Iso akayat na kayo ang makasarita kini abalayan. Pakabasulan mi kaditi panang ipagsami iti anak kantirek namin, hanang? Anak, dakas ti imbunga day di inkay panagrali. Taado tinasaktan kada kayo. Awan ko matinasaktan. No saan nga imawag ni Mayor iti pulis kada bumbero, nana? Di yun ton ulitan ti mapanagrali, ha? Kinundinar mi lang ni Mayor.
Gapo iti nalabusan nga aramidon na kada kami nanan. Nang nangro na iti katugangan. Tapi nagaburan na pa iti daduma apasot ti taltalon da si papagay. Pagsayaatan ti kaadwan ti may patakder iti dayjay adaga baro. Iso adiyo kuman kontraan. Ad-ado ti mangayon kini mayor ngam itida kayo. Panggap ti pan nakagabor dayjay adaga. Ngam ti kayat milang kumangay baga kini mayor. Kat di na pa'y pinagaburan. Tada pa'y tipagay iti dayjay apasot nanan. Awan ti maaramidan tayo. Takayat ni mayor ang mapatakderanan dayjay adaga. Kita ti anak tahani. Nagmulagat manan. Kita nag-Agripina. Padasa man na nakasaon. Parang mangag nakakatagsaon. Chloe, iha. Mabigbig na. Siyak ni papam. Nimot mo ma'am taday ti abay mo. Placido, nagaringaan ti anak ta. Iha, agsao ka kumapangasim. Chloe, agsao ka na. Nabayagan amadandanagan kami kan ni papam. Iha, agsao ka kuman. Placido, nagsaon ti anak ta. Makasaon. Wan, nangig ko. Inawagan nagpay. Makasaon, Agripina. Iha, syakmat ni mamam. Malasin na ka di. Sinong bata na ka, Agripina? Makasaon di anak na. Hani, bantayam. Inak ibaga ka ni Dr. Cruz nga agsaon ti anak ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Tatang, mayat man ti panagtagay. Kanagmay-maysa kayo man. Kung baraw, simbag tayo may ka, duwata man nga ginaw. Sige, agtugaw ka. Agyaman ak tatang. Pag sinublatan tan na ito, may sabasak. Sige, kargaan. Una tatang. Kaya't ko ti mabartek, Miguel. Oras syakit. Kailiw ko man ti uminom tatang. Maluksawak iti panakawara tayo, itay nagrali tayo. Dahil tatirasyon, nasimok mo na kitiara. Maluksawak. Sanak pala sinermonan ni Amira nga asawam. Kinaungat-nak na tatang. Kan uray ni nanan. Sinermonan nak na. Mala, aginom tangaron tabarag may liwag tati imuko kan asakit tinakam iti barokong ta. Wen tatang. Uray mabartekak mo nga agawin di balay. Ay, mulay. Basta saan kalakit din agar arodok taw magna mabartek ka. Kundi mo ko mapapaan ni Amira. Wen tatang. Uray mabartekak. Ang damot panunot ko. Amuklat at tidakas ka na sayaat. Nga uray ingat tengad ti mainom kong arak. Sino ti paspasong Adam at tumananaw ka iti tawa? Ni Miguel, nana. Di matla sumangpatan. Siguro kat adamanan iyak apurana nga ilip pa sa trabaho na ijay talon. Iso adi pa'y simangpat. Nagpudutan. Anya nga tanay nakbalunan lang iti merienda. At dapay mo talining taasabakan maisa mabalin ang meriendaan na. Ay saan napudutan. Siguro kat agawid mo't nga taitan. Urayom lagtaan. Sige. Baran sumangpatan inton madamdama. Aywan gayam. Sa bali man ti malagip ko. Anya dayta? Umusta nga tamot itan ni Chloe? Ay, anya nga tanong intamot sa rungkaran ijay ospital. Anya? Ay, da kayat nanang. Da kayo latan ti mapano magagat kayo. Apay adi mo kayat ang makita ni Chloe, Amira? Kayat ko. Ado nga
amin tirang aramidak. Jak masango ti aglakot siya. Ngala, no di mo kayat kat saan ka apilitan. Sa anak mo tinamapan. Ni, apay nga hinana. Ay, maamakak ng biyahe nga agmay-maysa. Ta mga nusumkan ti ulaw ko. Manya gaya, Agripina. Maulawa ka bang kita ka. Pag nakapag natisagok, kas kala di makaanak apato, este pusa. Ay, Placido, madantanagan anak namin. Sapay la kumatag, tultulo yan ti panagimbag ti anak ta. Sumat. Nyat pagdanagamaya, nakasarita talaga ron. Pato apang gis. Dahil ta kamindang danag mo ti makado. Itayak pa'y nga agkarkararag. Isuasi ka kumabat ti sumublat nga agkararag. Tabarang denggan ti Diyos nagiti araraw. Hawanan parikot. Tanakala sa tiniti pagganti anak na niya pa lang tirumbeng kararag mo aya. Sige, urayan nak nga rod dito'y. Tayo nakagyaman iti Diyos. Sige. Ang saan ka pa'y laang mapana, Agripina? Taapay nga'y gawid nak. Kita, rimuaran ti doktor. Unyag paiso. Inaksabtan hani. Magagaran ako na makaamunoan niya ti ibagana. Sige, Miguel, sumublat ka mo, tumaaw ka mo. Ay. Imusentan, tala ti botay. Kasatan to agsinan ng katugangan. Ang nay. Kabaalam ka di pala ang tiyag motor nga gawin. Baraw. Untatang. Kabalak. Nalaingak ngagmotor. Nauray no nabarte ka. Wala. Itanggap mo ano doon na natatay na ugmaw. Ta sublatak matabasa. Untatang. Ibusan yung tinabati itibuti tatang. Wag. Talaga ngay bukbuk ko amin na natibaso na nalabatay. Agawid akong tatang. Iturog yung matan. Tanabartik kayo. Wag. Tinurisi ka. Iturog mo ito matan na makadaron kayo di palayaw. Untatang. Ewan kayo. Malagip ko man. Awan matan badbad tatakyag ya. Naimbag ka rin ti buloyo. Sana pa. Minikat ko na ti badbad na ito nagdigos sa. Ala, inkan baraw. Agan anad kayo ti parang maneho ma. Lalo ka na bartakan. Untatang. Di kayo madanagan. Una yan. Naibayagak matan na pa nagpakarawas. Gapot kaado ako sa tumar. Anta nag-uberti ka motorsiklo. Naglukon. Agiwas-iwas iti kalsada. Kasla malasin ko dinak maniyo. Wen, iso ni Miguel. Nabartak samat. Nice ti motor na. Nga disgrasyan. Gunggunam. Saan ko atulungan? Jaksal dengan. May mayat paikit din numaon na tilaw ko. Amira! Amira! Apa yung sangsangit kayo ay masidig kanya? Ni Miguel, nadiskrasya ka no iti motor. Anya? Asa din no ti ayan na? Dapat lagi tinakadiskrasya na. Ar-ari bumbungan na kiti tao. Iban tayo kita, nana. Iban tayo i ospital. Placido. Kita mampaya na kay isam ka. Ada ka di good news ngayon baga ti doktor? Ada, Placido. Katagyaman tayo iti Diyos. Bagam nga ruta na dagos, di na kumapagagaran.
Awan kanon ti rumbang apagdanagan tayo ka ni Chloe. Oh, nagsayatan no kasta. Wan, honey. Dinangagmat lang ti Diyos na kiti araraw ko. Isumumay ka. Mapantan iti ayan ti anak takat kasarita tamanan. Ininayadan mo't adalusan ti sugat ko. Nasakit, Amira. Kung nagtumat nga nga ipandakalangan iti doktor, maapayadi mo kayat. Gas-gas lang tinaganap ko iti panang kadisgrasya. Iso asaan na nasakit nga ipandak pa iti doktor. Nay, dahito yun tayo napan ko dinawa at kini Kumari Norma amula na nga herbal ang makaagas iti sugat. Pakitaltal yung manlangan sa'yo paspasan nanang. Tap na rumor titugbog na. Iso tiyagas tayo iti sugat ni Miguel. Uwan anak ka. Ay na, diyak kahit atila, adda nga agas yung iti sugat ko. Ang mga no adadalaan nga sumakit. Saan ana sakit na maipatidtidlaan mo? Kaya mo miide kat napan ka ijay taltalong. Ang naginom kay mat gayam kini abalayan. Kunakmat ngamin kan Miguel. Di ka agmot motor anabartet. Naisaysahat ko ano, nausawan kan. Sakbay anagawid ka. Sa anak matunay anabartek Kas nakita man. Diretso mo ti pandag na kita nagawid tayo dito balay. Ay sus! Kapilitan diretsyon ti panagnam. Tanausawan kan gapo iti panakadisgrasyam. Sandak ko man akawangat kan sermonan nana. Agyaman kayo kiti sa anak unay anapakaruan. Kasapay kumata na dirigrakan, Miguel. Kat di kanton agmotor nga oray na bartet ka. Sangkay bagat ken ka anak ko. Nga awan tinasaya at nga ibunga tinalabas a panaginom itinasangar. Uwin nanang, maawata. Iso asumar nang kay kuman. Takaslaan, adakid din nga abot-ut dagiti sugat. Gapu iti kaadon a sermon kan unget amang mangeg ko kada kayo. Iha, nakaimimbag unay ti Diyos. Dinagagnamat lang dagiti araraw ko. Awanan ti rumbang nga pagdanagan tayo, Iha. Agyam, mama. Busanda kalat ako mapagsao. Jack Lamon. Lalo kan ni mamam. Danag amin nga danag. Aon pa'y nasayat nga gaon itingiwat na. Nusan na danag. Papa, nabayagan ka din dito ospital. Nabayaga bang bantayan na kakin mamam? Ay nalaos unay adanag ni kani papam, Iha. Tiyang mo saan ka na makalasat? Tay ko na nga rodan, mama. Ano di mo kay kasa ti matay? Kat saan ka matay? Agyaman tayo iti Diyos, Iha. Saan na ka binaybayan? Papa, napatay ka di matla amin tagiti soldado. Tagiti tulisan ang ng kanya. Ay, saan? Tay di amudan ngawan-gaway na. Nagsanod na ka nun. Sa dino nga minti nakakidnapam, Iha. Itinagpaitan ti bantay si Magaysay. Kan bantay palinawang, mama. Iti may sawa, daw awagan da iti ayos ni Sunggo. Sadya'y tinakasalamaan da kanya. Kasano ti panakadanon mo ijay? Kasano ti panakaamom iti na ijay alugar? Kanapay nga adda ka ijay? Saan mo na damagan keng kuwan, Agripina? Babandog pa'y lang agsao. Tandanisan pa'y amang ngagti sa una. Mapanta pa'y jerwar. Pag ginanaan pa'y lang, Agripina. Kaya't ko amaamuan no asino tinangisungsungkan kuwan ay tinaijay alugar. Saan na naskat amaamuan no asino tinangisungsungkan kuwan ay jay? Sika ka di tinangisungsungkan kuwan ay tinaijay alugar, Placido? Kunak mat asan ta na pagsaritan. Umay kan mapantay jerwarin. Aguray ka! Di nakiguyod! Ibatan na! Kapit ay wadag nak. Sumbatam ti saludsod ko. Sika ka di tinangisungsung iti anak ta amapan iti daijay alugar, ha? Mom! Chloe, sika man lang ti pagdamagak Ni ka di papam tinangisungsung kan kaamapan iti daijay alugar? Wen, mama. Anya, sinvergüenza! Si
Di kamat gayam tinangisarsarak iti anak ta Placido. Awan, kadwa kini ngagpaiso anapan ni Jay. Ngamsan ko nga mo anapan ngagbaymay sa. Anya nga mintirin tam ijay iha. Apay anapan ka siksikalaan. Inak ko mama na nagpractice sa pumaltok, mama. Nasa lamaan dagdag iti tulisan. Anya? Kung nakaman mo insardag mo tiyag sursuro a pumaltog. Saan pa'y gayam? Kayat ko nga minti agbalin mata na siklat na pumaltog agasket ni Papa. Sungilimat ko ti pa nagsursuro. Ammo ka din ni Papa nga itultuloy mo ti agsursuro? Mama. Sungbatam ti saludsod ko iha. Ammo ka din ni Papa? Ay, mabit laang, umaya kon. Amira, Tang. hudno ka di tinadamag ka o ana disgrasya ti asawa. Wan tatang. Dayjayan tinaganap na iti panagsango yung anaginom. Imbagak kan kwa na saan unay ngagpatpataray ta na barte kay. Ngam ko na naman ngawan pagdanaga tanalaing nga agmutaw. Da kayo ka di tinangawis ken ko anaginom? Nadat nga nak ijabalay nga gininom. Alangan magkajak iyawis ti sangsangwak nga arak. Unay kay matan tatang. Pinalagi pakmak idagawi doon. Yung sakula na damag ana disgrasya itay nakariingak. Ta naiturog ko ta si Milord di ininom ka. Saan yung tukuman nga awisan na ginom tatang? Ang mga naisot pakatayan nan. Sapay nakadado ti problema tayo. Sa kastuyan tinapasamak. Siguro ka, anayan ana usawan ka baro, tanapaot tay turog mo. Winanan, saan na naragsan ti ulog? Kanawanan ti ulaw ko. Nigaya mamira, sa dino tayo na. Aglutluto iti kalduang, tapno ada pagpapigsam. Ha? Anya ti linuto na? Lauya ako kunti baka. Ha? Nagimasan? Amira, mabayag ka di pa'y talalawya ang makukod di baka? Parubrubam tadalikan, katne makakalkaldo ako. Awan mo't sumungbat, nanang. Awan samot iti kusina. Ada, no pinanawak itay amang timtimpla iti lalauyaan na. Ha? Ano radyaan na nabdogi iti kusina? Ay, Diyos ko, tinsamot ng asawam dyan na nabtugi iti kusina barog. Ay, ano ito tinapasamak? Hintay kita, nanang. Ay, Amira! Anyat kinwa mo! Apay, anyat napasamak mo? Amira! Amira! Sus, Amira! nawanan po. Ay, anungan samot barog. Aguray kahatay nak mangalay ti bulong ti suwa tagal-galag nga ipaamot kinkwa na. Saan na, nanang? Itaray tayo langan ni ospital. Alawan nga barog. Bagkatamon, tayin kailugan iti tricycle mo. Tayin nakmat mangalay iti arwasan na. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sikat ti aking basol iti pan nakakidnap ti anak ta Placido. Pato abangkis. Akapay apabasulan na. Gaputa adayo ko maamapan ijay no saan mo nga insungsong. Naminsan lang ang surot ko. Anya ko madakas na. Uray pay, nakaad-adayo ijay. Namdo apay kit din nga insurot mo. Gabo nga ro, tanasam nga hiking tanak mo. Pakaragsakan na ti sumangat kadagiti natataya gabambantay. Isu nga insurot ko na minsan. Ti kunam kit di. Saan mo akayat amaduktalak nga agsursuro analimad a pumaltog ti anak ta. Isu nga insungsong mo ijay. Malawan, aglo naglangan. Tapno sumartang kan. Ijay, ti kapintasan na pagsursuruan na a pumaltog. Takasano ko mga ibagam nga ijay ti kapintasan, idinto ta iso tinakakidnapan na. Nairanalaan na ita, naranaan na ita. Tay di na pa nitiwaig. Kat ijayan, tinakakitaan na kengwan. No makaruwar ti anak ta dito'y ospital, manghayrak iti bodyguard na. Niya?
Patwa panggis. Naman akayat na ti madana ti bodyguard. Samay sa adamad ni Boyong. Awanan pa nagtalag ko kini Boyong. Gaputan namin dua daras a pinadso ni Matyas. Uray siya, naikatmatan, titalag ko kingwana. Iswapang panunutag, naikatekon ni Boyong kas driver bodyguard ko. Anya nga tinaduktalan ti doktor asakit ti manugang ko. Tadi damat lang sinan nga agsarsarita kini Miguel. Nagsinag. Umayan dito'y ayan ko ti anak ko. Mas isim mo na mas asinag. Ada good news, Nanang. Kahit anya ko mati na imbag at magbarok. Idinto ta, intaray ta dito'y ospital ti asawam. Anya aya ti imbagakan ka ti doktor anang tamang kini Amira. Gagangay ka no lang na dya panagulaw ti asawak, Nanang. Anya? Isut imbaga ti doktor anang taming kenkwana. Wen, Nanang. Ay, una yun, dahil a doktor. Adda aya gagangay a panagulaw iti may sa ataaw. Adda, Nanang. Ni Amira. Tagagangay ka no lang ang nagulaw. Gaputa. Taan niya. Apay adi mo ituloy ti agsao. Hindi ka man isim nga isip. Naganda tao ng kasla. Nakaragragsak ka man. Talaga naragsakak, Nanang. Tako na ti doktor nga agdadagsen ka nun ni Amira. Iso ang nagulaw kanawanan puot. Aniya? Agpaiso ka dito ibagbagam barok? Hindi ka kadi agang-angawlaang. Agpaiso, Nanang. Agdan ka na po ko yun. No, kasta. May saagmatan alula. Sapay la kumakini apo Diyos barok. Nalalakin to ti umuna nga anak yung kini Amira. Isumot ti ikarkararag ko arin abihin, Nanang. Kat no lalakin to ti anak mi. Panaganak to iti anghelo. Boyong! Umay ka man, tatay bagak. Boyong! Ayaw, Mayor. Masinig ka di ka makipinpinukaw. Iruar mo tilugan iti garahe tadda papananda. Sa dino, Mayor. Pasyarin ta di pinagaburak. Apagsaadan to tiskwilaan. Sige, Mayor. Inak nga rodin erwar gilugan. Awan kaya mabidlaan. Into nagawid ta. Dumagastan to ken Engineer Juan. Taparugyakon ti proyekto. Siyak to timang bantay ka dagiti agubra, Mayor. Pinakontratag ti proyekto. Iswasana na masapula bantayam dagiti agubra. Makamon timang kontrata kadagiti taon. Adoptalan ni Miguel nga agdadagsanak. Kat nalaos ti ragsak na. Tati amo na, kat iso ti ama to'y ininawag. Di na amo nga ramit tayo ti demonyo ang Mayor. Diyos ko, laging kat kaano mailimod ko. Di na pasamak kanyak. Di naktungat akakura ni Miguel. Numaamuan na asaan nga iso ti ama to'y ininawag. Anya ti ramidet. Miguel, papanam tadamat igam no asukdal. Inak man bumuras iti mangga. No salamagi asukaan ti asawak, Nanang. Anya? Apay, iso ka di timbaga na apaginawan na. Saan mo't kit di? Ang di mo't no aginaw ti may sa babae? Kat dagitay naalsam ti kahit da kanan? Depende, no anya ti kaayo na akanan. Saan asi ka ti agpili ti paginawan ti asawang barog? No anya ti kayat da akanan, at iso ti paginawan da. Inaklatan ipurusan ka dagiti naalsam nga dabukil na, Nanang. Tabaran no lalakin to ti agbalin nga anak mi. Mala, sikat ti makaam Agam maguray ka. Amo ka din ti katugangam? Kuan, Nanang, saan pa? Ang rantak ngayon nakto ibagayin to naldaw. Ngalawan, inkanto nga ron. Amok amaragsakan mat ni abalaya, numadamag na ang aginawan ti asawa manak ko.
Napanan ni Papa, Mama. Napandak ni Boyong iti pa kay patakdaran ti eskwelaan, iha. Di matagong ungat ako na nila kay Matiyas. Gaputi pa ng pagabor ni Papa, ti daddo maapas at titaltalunan na. Wan, ngamawan ti mabalinan ni Matiyas na makitaltalon laeng. Sa maysa, pagsayaatan ti kaaduan ti may patakder iti dayjay adaga, iha. Sa bagay. Wan gayam, Mama. Sa bali man ti malagip ko. Oh, adya iha. Sige, ibagam tayo so ti pagsaritaan ta. Saan ka din ngayon anong tagiti soldado kan polis tagiti tulisan, Mama? Iti pan nakarescue da kan ka. Intuloy dagiti soldado kan kapulisan anapan binirok ti kuta dagi dya managdakdakas. Ngam napaay da. Agtan tulat altaw tagiti at tulisan, Mama. Saan ko manaday tati panunutam, iha? Tinapatag. Naagaw da ka iti ima dagiti nadangkok at tulisan. Miguel, sa dino tinang murasam ka dagiti mangga kada sa lamaki. Tamangga, napan ko dinawat kini pari Bantur. Dahil tamat sa lamagi, dinawat ko kini pari Jimmy. Nag-iimas ti sa lamagi, nasamit. Mara sa bangaminan, kanday ti darang hidangan na mangga. Agyaman na ka? Ay sus, saan kan ngagyaman? Syakit di ti agyaman kin ka. Tadang biyag nagpitpitik iti saklulong. Ay na, may sakto magtanga ama. Oh, apay akas lalim miday tarupam. Kan nagsinay ka pa eh. Kwa, nagalasamatan ti kan kanak asalamagi. Imalasam. Amo naragsaka kaputa. Masikuga kon. Rumbang lang nga maragsakan ta. Tadanton anak ta. Uwin gayam. Mapanak to iti ayam na tatang. Oh, anya ti gagarami dyan ni tatang. Wano ran tayo man ang tiaginom? Ay saan? Anya nga ron ti gagarami dyan. Hinak ipadamag ngagdaragsan kan. Taamok anabayag ng matan asagsagaan ti panagsikom mo. Nasidig ka niti pinagaburan nyo ang kataltalunan nila kay Matiyas, Mayor. Well, patarayin pa yung arotilugan tatap no na daldaras ti dadanon ta. Juan, Mayor. Kung nakapatarayam, nga minisaldeng mo gid din. Gaputa adda nakabangan asang sangati kayo kun sisiit ti masangwanan tayo, Mayor. Warang agpaiso. Pato hapanggis. Sino nga ta tinagibangan ka dagita? Nilakit nila kay Matiyas, Mayor. Tapno awan ti makapani tinagaburan at kataltalunan na. Katam dagijay nakabangan iti kalsada. Tapno makadanon ta iti pinagaburak ang kataltalunan. Apagbiit ka matitinakanan. Kaputasan ko anadanon ni tatang iti balayo. So anagawin ak madlaadagos. Anya? Ay, siguro. Napanmanon iti taltalon. Iso adi mo na danon. Mabalhin. Awon gayam. Nasabat ko iti dalan ni Victor. Kat imbagak nga alag to akong padre. Anya? Kumpadri adagos? Asino a Victor ti bagbagang? Ni Victor at taga kabangibang ang baryo. Imbagak nga alag to akong padrita. Unay kamutan? Agin inang magpailaan kumpadrin ti birbiro ka? Wala bagat. Excited ak namin ang amadahan ako na iti kumpadre. Ay, isardang mapailanita ang aramidang. Tapay ko mga isarding ko. Saan ayaan na say-sayaan? No nasapsapat ipanagbir ko karagiti mga anak to iti bunyag. Kasanon? Numaalis anak? Diyos ko, saan kumamot Saan man atila, adda nga ibagbagam amira. Tama nga no pumuno. Ayan na, uray la asimgara. Madi nga minyon unaan dagita abanag. Tama nga no saan amatuloy. Kababain. Wan man langan. No isuti ko na. Di iso. Ay wanam nga rut anay bagtabagin. Wan
Di nagpakadanagan. Naanada. Anya, naggapo kayo ka ni Boyong iti pinagaburam akataltalunan ni Matsyas. Wen, yung nagayblada ka naman. Tapay, anya ti makagapo? Gapo, taidya sinagkamin. Pili ta pinagsardeng ni Boyong tilugan mi. Tapay, naplatan kayo kadi, wano, adadadaal ti makina. Saan? Nga maddanay bangan nasangsangati kayo. Iso akapilita na nagsardeng kami. Anya, ta sino kumatinangibangan ka dagi jay Placido? Iti pa nagdamdamag mi kadagiti tao. Ni kanumatya sinakita da nagikabil kadagijay. Anya, sinvergwensa. Tinsala maar-arami din day jay Matsyas. Wan nga rod. Iso apaya bagto kadagiti tao ket kasarita. Nilatan Boyong ti ibaon mo. Di na nga rod kayat. Tamangan ka no mapatay na ni Matyas. Anya. Mabuteng siguro Iso adi na kayat amapanayaban ni Matsyas. Mabali na gasta. Ket pinagpambar na lang nga amangan no mapatay na no makita na. Talaga nga awanan pa nagtalag ko ka ni Boyong, honey. Oray siyak. Di na pa may salakan ti bagina. Siyak tulagid din. Nga may timpok ti panangibaga kasukatakon at driver bodyguard ko. May mayat, no samon tula ibaga no ikatem. Inton makabirok kan iti kasukat na, honey. Madlaw ko akas lalo mamlamisan ti panakilangan kanyak da Mayor. Kanto niya Agripina. Ti salbag nga Matsyas. No ikatandak iti trabaho. Ket iso ti pabasolak. Tanapukaw ti kumpiyansa ken panagtalakdag iti amok. Gapu kinila kay Matsyas. No kunak apal tugak dagi alakay. Ket aramidak. Anya ti kunam, Amira. Rugrugyanan ti asawam ti agbiraw kadagiti mga nakto ti bunya. Nga uray no inawang pailaan ti anak yaw. Wanarot nanang. Iso bagaan yan tuman. Binagaak matkit din. Ngam amangan no din na ipangag. Nakababain ti panagbiribirok nan iti agbalin aninong kadaninang. Idinto ta agin inawak pailaan. Bayam, pakasaritak to. Makapasuron ti panagbiribirok nan ti mga nak. Idinto ta inawang pailaan. Wanarot nanang, madinong maununaan. Ay wan gayag. Nadanon na matlaang ni abalayan ti papanay di balayaw. Saan ka nang arod? Siguro, napan ni tatang iti talon. Awan ka di pa iti panagsarita daki ni Mayor, panggap ka dagiti pinagaburan na ataltalon yaw. Awan sa paymat nana. Ngam ko na ni tatang, kasarita nanto kano ni Mayor. Pabayadan nan sa dagiti nadadaala pagay na. Ay, rebeng laeng abayadan ni Mayor. Tadi met inuray ni Mayor ang naapit dagiti pagay ni abalayan sakbay ang nagpagabawr. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Malagip ko man, Amira. Awan ka di pa iti panagsarita da abalayan ken Mayor Placido pag ti pinagaburan na akapagayan yaw. Awan sa pay nanang. Ngam ko na ni tatang, amapan nanto kasarita ni Mayor. Iti kasta, pabayadan na dagiti nadadala pagay na. Rampang nalaang pabayadan na. Taadumot ti gasto ti agtalon. Nanginat abuno, bin-e, pestisidyo kanda dumapay. Wanarot nanang. Sa angin mina pa iti panangdan kadagiti agraep kas kada agarado. Aywan, nakik di basta latan pinagaburan ni Mayor dagiti dandani kuman mag-aapa sa pagayaw.
Ay, saan mabalin at di nabayadan? Wen kaya't nga tamat ni Mayor abayadan, dagitik pinagapuran na apagay. Tapay kumaadi na kaya? Amok ti kinaptoso ni Mayor Placido nanang. Demonyo tayo at tao. Kat amangan no agriri dalaan kinitatang. Di ba kakit din ni tatang abayadan na dagiti pinagaburan na apagay mi? May mayat no ibagalatan ni abalayan. Tamangan kit din no ipagarot na amabuteng una yan kinkwana. Hello, Agripina. Anya ti damag, timawag ka. Ayan mo itahani. Siyempre, adag dito'y munisipyo. Iti mismo nga opisina. Abayan ang damagam. Kaputanuawan ka kumadita munisipyo. Ibagak adumawas ka dito'y ospital. Anya ka ti mananti bagam. Tapa umaimnak dito ospital. Itay na grounds ti doktor. Kat kinasarita nak. Anya timbagana. Una na mabalin ka nun arumwar ti anak ta dito'y ospital. Kat ijayan balay nga ituloy na ti agpaimbag. Nukas ta. Mabalin na ba-discharge ta anak ta dito ospital? Wan, isuti ko a good news. Rumba nga si kaswem nga rodan dagiti papilis na arumwar. Tapno makawid kayon, Agripina. Wan, honey, ngamdakkel ti bayadan tayo dito'y ospital. Maglalo kat private room ti ayan ti anak ta. Oray mano a milyon ti bayadan. Tinapatag kat makawidan ti anak ta si Bibiyag. Awan kayam. Adaga ka di ti sibay ni Chloe. Adak dito irwar. Apay ka di. Kaya't kukumaka sa Rita. Ang malabayamon. Iya'y tulangan balaya ka sa Rita. Wan, kat ni matmaturog itay rimwarak iti ayan na. Isungay jay ton balaya katungtong mo. Sige nga rodan. Kastabay no awaran ti bagam. Rumuari ni senyorita di ospital, Mayor? Wan nga rod. Iso timbaga ni senyoram. Masapul nga aganaan na diti kaadalan tumanan itiruar, Mayor. Taditay ammo, no anya ti panunot dagiti nabatbati atulisan. Oray rumuaran di anak ko di ospital. San pa'y lang nga mabalin nga umadayo buyong. Tadi painan anay nagpulang tinapukaw apigsan. Sa bagay, adakmut amang gwardya ken kuana. No adan tuman kayat napapanan, Mayor. Buyong, diyak kumabay bagaking katiplano. Nga mapilitan akon. Gapoy tinaibagam. Asi kadagbalin na bodyguard yan ako, no adda kayat napapanan. Anya ti plano yung kanyak, Mayor? Agbakasyon ka pa'y lang iti trabahom taka sa pulam tinana. Anya? Mayor, saan ko akasapulan tinana? Iso adidak ko mapagbakasyonan. Pues, diretsuan ka man lang no di ka makaawat iti adwa sa Rita. Kaya't mekin senyoram amangala kami ti sa balyad driver bodyguard mi. Anya? Ay, sana mabalin, Mayor. Kalpasan at tinaligudak ti pamilya, gabo ka na kayo. Sa kalpasan na, basta latan ikatanda kiti trabaho. Gapo, tanapo kawan, tisigo da kinasiglat mo. Iso pasensya kan. Ngem, agpatingga ka langan iti agtapos na ito bulan, ngagsirbi ka na kami. Sana mabalin, Mayor. Mabalin! Tabay kit dinasaan, da kami ti amom, da kami ti magpapasweldokin ka. Kahit iti anyaman nga oras mabalinda kang ikatan iti trabaho. Baso na ito nila kayo, Matyas! Baso na! Nagwag ka nga madayo ti pato apanggis. Pinabasol na ba ni Matyas iti na ibagak ni kateko na driver bodyguard. Pato apanggis! Mabit lang. Umaya kon. Naimabangal daw mo, Miguel. Da kayo matkayam tatang. O sige, sumarek kayo. Dito'y tayo unag nagsarsarita. Ada iti kusina ni Amira nga glutluto iti pangaldawan. Ore sa anak ko na sumrek baraw. Tanda pa'y papanak. Ha? Imagasak. Tanda lang damagag. Naibaga ngamin ni kumpadre Kilyo akarubat. Ngay may kakano iji balay iji kalman. Uwan tatang. Hindi kayo matnaranon. Anya ka dito umay mo kumaibaga.
Ada good news ko kada kayo tatang. Isuasum na kayo kay. Ibagam latan, tanay agap apuraak. Anya ayat ibagam. Ni Amira tatang. Aginawen. Anya, magpahiso barap. Di ka kadagang angaw. Pudno ti bagbagak tatang. Sanak na agang angaw. Mismo a doktor tinang ibagak kada kami kininanang. Nga aginaw ni Amira. Ay, nagimbagan ti Charles. Tadi nangag namat lang nagiti araraw ka. Ay, may sakto nga roden alulaw. Wen tatang. Kat may sakto meten nga ama. Addan ton anak ko. Kat addan tumeten apo ko yung kininanang. Ay na, selebraran tayo nga ron Di kaadan ton anak ni Amira. Anya? Saan kayo ang madaragat? Siyak ti makaamaw. Umay kayo to amin ijibalay. Tapartin tayo to day, turo akal din ka. Ha? Agpaiso tatang? Kaano nga rod? Inton malum ka din? O, renton bigatin tanay adapay mo't papanak. Jak masangot imang parti iti kalding ko ita. Ha? Apay? Papanan nyo ka di? Ije munisipyo. Kasaritak ti mayaw, may papanay ti pinagaburan na atal-talunag. Anya? Aguray kayo nga rod tatang. Dua tayo amapan. Kuyugin kayo. Saanin, siyaklatan. Hindi ka numay tamang agnervyos tumanan di asawam no kuyugin na. Umayak man kin saan. Agnervyos latan umamuan na anapan kay nakisarita kini Mayor tatang. Di saan mong ibagbaga, tapno saan nga agnervyos. Ay sabagay. Wala. Inkay latang nga rodan tatang. Namnamahan nyo, adyak ibagbaga kini Amira ti papanan nyo. O niya, naibagamon ka ni Boyong nga ikatemon akas driver bodyguard, honey. Wan, ako na nakitin nga isunto ka no ti bodyguard latan ti arakta no makaawit ni Tapalay. Anya, anya kayat. Awanan ti panagtalag ko iti daig tsaya Boyong. Oray siyak. Isungarod ako nakankwana ang mga latay ti kasukat na. O, anya nga ron ti reaksyon na idi imbagam kankwa na ti kasta. Takita kalimbida iti ruba na. Kat kulan na apay kanong ikatag iti trabaho na. Itinto na tinalikudan na pa iti pamilya nagapo kata tayo. Sinvergwensa. Di naman ibaga ti kastahan ita suswilduan tayo mat. Saan mo tulatan na salsalangatan? Tapno ti managdigan tinuksaw na. Malawanan no isuti ko nam. Unggayam. Nasikaso mo, dagiti kasapulan ni Chloe arumwar dito hospital. Wan, honey. Indakton bayadan iti billing section. Sige. Urayin nyo ni Boyong taisundo timang sukon kada kayo dita. Di man, inikat mon aya a driver tayo, honey. Imbaga kon ngaging ka lang ititapos na ito apulan. Iswayuray mo dito hospital, tapaw na gamang sukon kada kayo. Kasta ka di, honey. O sige nga, Rod. Iuray ko dito ni Boyong. Mangmangag ko na itay ti boses na. Ngam, awan mo tan. Lapanan, tada ka no pa'y papanan na. Andalangin may na sinaludsod. Anya ti may nasinulutsod. Tinamag na, no anya ti bagak kumakin ko na idi kalman. Idi napanak idi balay da. Ay, kat anya nga rutin sungbat mo. At syempre, imbagak nga da na pintas adamag arumbeng unay mamon na. Di imbagam nga rodan tayo umay na dito balay. Wen, imbaga kun ngagdadagsin kan. Ket addan to na po ko na. Anya nga rutin reaksyon ni tatang. Syempre, naragsakan. Napalalo ti ragsak na taddan to kanon apo ko na. Sapay lang ko, Ma Miguel. Tabigbigan nanto nga apo ko to ipasngay ko. Ha? Apay akas ta ti song. Alangan ba't adi nabigbigan? Idin to ta nagtaod a mismo kadatatin inawam abiyag. Dara ta adwa ti mabukbukal abiyag iti saklulong. Wen anya. Ay, saan narumpang amamuan dati kinapot. Milagro. Itabang baing umay ka dito opisina, Matias. Napatag-una ti pagsaritaan ta, Mayor. Isungay maya. At niya ti pagsaritaan ta, haber. Ti may papaniti panang pagabur mo iti kapagaya. Adandan ni ko man maapay. Imbaga kon keng ka. Pakapatakdiran ti pagadalan day jay a pinagaburak. Unang inura niyo kumapay nga apitag, tinagbambanugak. Pasensya kan, Matias. Ngam kasapulak unay dayadaga.
Talagsarita kami kin Engineer Juan ang marugyanan ang mapatakder ti pagkadalan. Pues, bayadan nyo nga ron, ti pinagaburan nyo akapagaya. Anya? Bayadak ko na Matyas? Rebeng nga lang tadakkel matigas gastusan mi nga agdalaw. Laging itag nga mawan mauray mo nga uray kusing Matyas. Jak bayadan. Di kay kadi makonsensya. Nagbambanog at di dinadael yung akapagayak. Nagrigat agdalaw. Pumanaw kan dito opisinak Matyas. Di nakriribukan dito itado tirumbang nga si Kaswag. Rumarkan. Katagur uray dagiti kakapitanis di tarwar. Ala, no di yung kayat abayadan dagiti dinadaal yung apagay ka. Awan mabalin ka. Ni Apo Diyos tulat tanti makaammo ka na kaya. Kas lagi lunod ka pa'y. Inakon mayor. Sapay lang ko makarmakan. Nay, talagi bati pa'y lang di sarita na. Hoy, Matyas! Saan akong nakanyak na kita? Ayam nang tay kalugon ko. Awan mo dito nang isabitan. Miguel, apay, anyap sa sapulam. Kas kalagap, apura. Kwan, inakide balay da tatang. At di mo lang nakita tay kalugon ko? Insabit ko di tarwar tiri daw. Naitayab ngamin itay. Oh, ada ka ti ibagam ka ni tatang, takas lagap apura ka pay. Ada nga ron. Ay, anya ti kay baga. Inakman damagan. Noon niya tinagsaritaan na kini Mayor. Anya, kahit mo asawan, napanlata na kisarita ni tatang ka ni Mayor? Kwan, uwan amira. Una yan, naikaglis mo tunto dila. Una yan, apay adi na magbaga kanyak, Miguel. Pasensya ka lang ko man amira. Saan nga minakayat ni tatang agnervyos ka manan? Iso nga inlimod na ti ipapan na iti opisina ni Mayor. Ala, mapan ka nga rodan. Damagam na niya't nagsaritaan na kini Mayor may papan iti pananggabor na iti kapagayan mi. Wen, o sige, mapano ko? Ay, mabitla ang adapay gayam ibagak. Ano rin ha? Mapan kan tuman bit sumukdal iti bunga tiswa ni tatang. Aslak ayat ko ti mangan iti naalsam. O sige, uwan. Isukdalan kan to iti bunga tiswa. Mayat ka no tayo, adot bukal na. Mayat ka no da dya apaginawan. Tadakdakkel ka no ti posibilidad na. Alalakin to ti mayininaw. Anya? Mamatpati ka mat kadagita nga ibagbagada. Saan na pudno dahita, Miguel? Basta, kayat ko, alalakin to ko mati umuna abo nga tapakat. Kat no lalaki, panaganak to iti anghelo. Ni? Apay nga anghelo ti kayat mo nga ipanagan no bilang lalakin to ti anak ko. Anak ta ko nama. Wengayam, anak ta ko nagkuma. Apay nga anghelo ti napilim ang ipanagan. Gapo, ta isunto ti agbalin nga anghel ta, Amira. Iso nga anghelo ti kayat ko nga ipanagan. No, lalakin to. Pakibabaamon to'y kargak baro, kutnay, nadagsan. Uy na, mabitan. At to'y tiplete, kukamunta suplina. Nanang, anya dito yung sakputyo? Ay, napanak man nagpasyar ide balay da kumari si ma. Het nakita to'y idayon. Het kaputaawan mo ti tagibin iso nga imbaga kadawati ko. Ay, kasta? Ay, mausar to ti anak mo dagitoy, Amira. Hindi pa iso agatangan tayo. Iso anak turut ak anang ibaga kini kumari si ma. Agyam anak nanang. Nasapan sa unay apan nang isagana kadagita para iti ubing. Ay, kwa, mabayag pa iti panaganak ko, nanang. ay, di lamamin ano ti aldaw ken bulan nga aglabas anak ko. Kan rugrugyamon ti aggatang iti arwatan ti anak mo. Tapno awan taon ti parikot inton agpas ngay ka. Saan akayat ni Mayor abayadan ti ginaburanda apagayo tatang? Uwan ba raw? Maluksawak unay. Ako na nang awan ka no, may tid na nga oras sintimaw. Talaga adakas ti ugali dahi dya Mayor. Aguray man, taintun pa nag-ieleksyon. Ibagak to ka nagiti tatawa di nabut-butusan. Apitin ng tulat tamot na ito nga aramidin na kadatayaw. Sana maturog ti Diyos. Uwan tatang, apitin nanto.
Wen gayam, may sabalik man ti saritaan tayo. Anya dayta. Matuloy ka rin lang ti plano yung panagmi-meeting tayo intong Domingo? Uy, iso nga ibagam, kanagiti kakadua tayo. Wen tatang, inak to isursur nga ibaga ka nakwada. Nagrana kami pa iti agrikulturista tayo iti munisipyo. Kat imbaga na, nga addan dati orayan tayo farmers cash assistance. Ah? Ni, agpaiso ko tata? Wan baraw, sagli 5,000 kano a pisos ti maawat tunggal rehistrado aman nalaon. Ni, sigurado ang maragsakan lakit di dagiti pada tayo aman nanon. No maamuan da, nga damanen maawat tayo atulong nga gapo iti gobyerno. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ay, agyaman at. Nakaawit akmat lang dito'y balay as ibibiyag, mama. Wen iha, kat ibagak to kan ni papam nga agpadaya tayo. Agrambak kan agragsak tayo. Tanalasat mo matlaang ni patay. Wan, mama. Kat nagpadaya tayo akas iti ko na yung. Awisak nga ro dagiti kagayam ko. Wen iha, awisam to amin ida. Nga uray saan da kagay may binisita iti ospital. Uray, tay din amuandan nga danput ko kan makasawa kon. Kat may samay-samatan kadakwada ti agtext kan umawag, mama. Wan gayam, adda nadlaw ko kin ni Boyong. Anya tinadlaw mo kan ko, ana iha? Kasla nakalidliday iti agdadrive. Adda ka di parikot na, mama? Dakkel ti problema na. Apay, anya ti problema na? Imbaga ni papang mo akayat nan asukatan akas driver bodyguard na. Anya? Tapay mat, mama. Loyal na napaklan kada tayo ni Boyong. Angam, apay akayat nga ikatenan ni Papa. Gapot awanan ti kumpiyansa mi kan kwa na iha. Ada ka ti naramid na akinap traitor, mama? Awan matkit di. Day di sigo da kinasiglat na. Awanan, namin dua naglaban da kan Matias. Gamkaskas di abaklat ta. Anya? Unayan ni Boyong. Abakan ti may salaang alakay? Idinto ta nakabisbiskad. Idi damo, tinagbat ni Matias ti saka na. Idi may kadwa, dinudog na iti danog ti rupa ni Boyong. Nga oray la nagkapat ag iti dua mata na kan naawanan iti puot. Aniya? Una yan. Ay, adugayam ti saan anasaya at apaspasamak. Kabayatan ti kaaddak iti ospital nga awanan puot. Wan iha, iso ang nagdesisyonan ni Papam nga ikatan na ni Boyong akas driver bodyguard na. Di na pa'y may kanawa ti bagina, anyan tulakit din ti gugwardyaan na mayor. Talbag, talaga sana mapunas iti panunot ko. Dagiti imbagbaga kanyak ni Mayor, hindi na minsan nga daw. Katanak kanon a driver bodyguard na. Tanagkupas kanon matan ti kinasiglat ko. Ay, biset! Kas iti pan nakawara ti baso nga embarsa ko. Kas tantumot ti pan nakawara ti banga-banga dagi alakay Matias. Iso ti akin basol. No apay nga ikatan na kon ni Mayor a driver bodyguard na. Paltugak dagi alakay Matias. Ha? Pungita ka na sumangpot. Napan ko sinurusuro dagiti kakaduami ang manalon. Anya timbagam ka nakwada. Ti panagmi-meeting may intong Domingo. Awan gayam, ada na sa hagap ko adamag iti panagsurusur ko. Anya dayta? Ni Chloe, nakasangpet ka nun ni Jabalayda. Nukasta? Naimbaganan? Saan pa yun ay? Ngam ituloy na kanulatan ti agpaimbagi Jabalayda. Nasaysayat mo't ngamin nukas jay. Natuok tagyan iti ospital. Ken, adda pa'y may saan na damag ko. Anya dayta? Ay, agbalin kan samot na naman nanao.
Ah? No babae ka kuma. Chismosa ka. Ah? Saan mo't Tasi ka pa lang mo't ipangibaga karagi tinasagap ko adamdamay. Anya nga ruday ta ang sagap mo. Ni Buyong, ikatin kanon ni Mayor at driver bodyguard na. Anya? Apay ka no? Nabayag mo na driver bodyguard na ni Buyong Dahil tatisan ko nga mo, tadi mo't may lawlawag dagiti nang ipadamag kanya. Noan niya tirason nga ikatinan ni Mayor Placido ni Buyong. Nasayat mo't kadi may katan day niya driver bodyguard talastog mo't. Masurunak laang kan kwa na. Ado mo't ti atraso day jay kanitatang. Ala, agpadaya tayo ti panagimbagan ti anak ta Agripina. Wen, honey. Rambakan tayo ti panakaispal na. Awisag to amin na kapitanes. Rugrugya kong tagpabanglo kadakwada. Nabloy kampanyadak tumanan into numay nga eleksyon. Wungayam, ni Boyong. Diyan mo. Rimwar, kalpasan ang nakasangpat kami dito'y balay. Pato abanggis. Sa dino nga ta tinapanan na. Da kung mapapanan, may ton madamdama. Di awagam. Kat ibagam nga dapapanan niyo. Ngam, amom ka di, honey. Analiday itay ni Boyong. Tabay, anya ti kapuna. Gapoy ti panang ibagam kan kwa na idi. Nga aging galaagan iti tapos da ito'y abulan ti panagpay na akas driver bodyguard mo. Malidayan, tawan ton trabaho na. Hindi akmat, iti sa bali at trabaho, hindi naman kayat. Anya tinjayam kan kwa na trabaho. Hardinero. Ngam ko na naman takay kayat na langan, asaksakluten, dagiti nakulap ng tiagbali na hardinero. Adda ka din nakasaritam abaro a driver bodyguard mo, honey? Agdan. Kat, amo na ka di matlaang ti kumalbit iti gatil. Nalaing, tayo gamit ti may sa politiko. Kati sumot iti titiratura. Ngam iti pinatay dati amo na, naglamang matan. Masapul ang loyal matlaang kan ka. Kan saan at traidor ti ala makasukat ni Boyong. Natural. Agdalag ka kanya. Nalainga ka mang pili iti tao. Tadyak kayat nga ulikan nak ti pasurot ko. Tatang, maksayang tumutlangan ti aso a pasurot ni Mayor. Apay, anda ka di may kat kadang iti nalalastawg a pasurot na. Adda tatang, ni Buyong. Anya, ti lastawg ang makanawan ni Mayor ti may kat. Apay. Diyak amo no anya ti rason tatang. Ngam ibagbagadang ay katan ni Mayor. No kasta, may kataon ti kinapangas na di abuyaw. Wen tatang. Apay nga tangay katan ti Mayor. Idin to tatal-talken na una di buyaw. Adda siguro sana kinayat ni Mayor nga aramid na tatang. Isungay katanan. Sa bagay, buglaang ni buyaw ang karagit ti botante into nagkandidato ti Mayor. No, agpaibutos to pa'y. Sa may mayat, ano ikatinan? Nasaysayat pa'y kuma. Numabak tumutin ni Mayor into eleksyon tatang. Makaadutan san barok. Ang mga numalipatak tirantak sa lungsuday. Ha? Anya ka di ta? Naibagamot langan kadagit ti amay nakakadwa tayo di meeting tayo intong Domingo. Wen tatang. Katimbagak na ijay kubo ni Kaipi ti pagmimitingan tayo. Ala, nasayat no kasta. Ta mga laak na tiling taag amais kay sunto ti merindaan tayo ng agmimitay. Aglingtan to kanumot iti kamuti kan Sabada Wilson kan sima. Isunton tinayon ti merinda tayo. Ket sika, anyan tumot ti mabalin mo nga itugot baraw. Inak tumot mang ibaga iti basi iti ayanda kasinsin Manuel. Tadan tumot inuman dagiti lalakay asanger kakadwa tayo tatang. Ay, ada kumabot pasurot na apulutanan Pumartsak tulatan iti pato tatang. Tay sunto ti pulutan dagiti mayat nga uminom. Ay, nagsayatin no kasta. Ang hindi mo to na ikaduan ti itugot mo abasay. Tamangan maadan to manan maidor-tudor amabartag. Akas ka ni Jerry, di birthday ni ex-Kapitan Norbert.
tinggayam dala kay Matyas inton Domingo. Kat ijay ka no kubo ni Kaipe ti pag mimitingan da. Mayat nga isunto ti pangipakita akong ti kinabarumbado. Inaktoy ti pagmimitingan da gidi manalon. Kat ijay to apal tugak nila kay Matyas. Iti sangwanan da gidi pada na manalon. Makaamuditan numabalodak. Basta tinaskan itakit makabalasak nila kay Matyas. Kaiso ti makagapo no apay nga ikatan na kun ni Mayor a driver bodyguard na. Saan ko ta mawagan ni Boyong? Napananangatan. Placido! Placido! Abay, anya ti baga magrepina. Isumat lagayam nga awan pay ni Boyong. Aging inom matgayam iti tiyanggi da betsang. Anya? Nagkunakin ka nga jay tayan ni Boyong. Ni Karing, limabas iti arubayan kat naibagana. Talaga pagpungpung tutanak na niya Boyong. Itay pa ing auroraya tada ko mapapanan mi. Nga maging ninumat gayam. Bayamo no dinan kayat nga aramidan dagiti trabaho na. Agsasadot siguron gapo iti panangibagam nga ikatemon a driver bodyguard mo. Kaunang minto nagtapos pa lang dahito ya bulan timbagak. Apa nang ikat ko kengwana. Isungak man na kumapay lang dagiti obligasyon na Agripina. Bayamo no dinan kayat nagtrabaho. Kasayak tulatan ti awat ko asweldo na into nagtapos. Kasaritag to. Yak kayat na ito yung araramidin na. Tadapay lang iti putirta. Mama, nagmalmal naman tsak nakita ni Boyong Rumabin, awan pa'y lang. Ang mga doon na bartek, kat inturog na iti balay da betsang. Iso nga awan pa'y. Doon yan nga roda niti naginuman na. Mabalin na kasta. Ngam ko na ni papang mo akasarita nanto no umay inton bigat. Domingo inton bigat. Day off na. Kat mabalin alunis ton nga report kan ni papa. No, kayat na pa'y ti agtrabaho aking katapos. Takas lag sa sadot mata na mga ramin kadag iti trabaho na. Gapo iti panangibaga ni papang mo nga ikatenan. Asinon to nga ti kasukat na, mama? Ada ka nun nakasarita ni papang mo? Asino? Diyak mo, tadi na pa'y matimbaga kanyak. Loyal nga tamat lang kada tayo, tinapili na amang sukat kin ni Boyong. Kanamuna nga tamat lang kalbitan, tigatilyo. Wala ko namat ni papang mo. Tasigod ka no nga igam ti may sa politiko. Kan tirador ka nuwet. Hala nga rod no kasta, mama. Barang no nasigsiglat ng ni Boyong. Tayson ton ti mangisoro kanyak. Anya? Ambisyon ng pailang ti makasuro apo maltog. Idinto ta iso lang aruden ti dandanim na katayan. Iso ti dandanim na kaisagmakan kadag iti tulisan. Mama, iti pan nakakidnap ko. At damanan akayat ko ti makasursuro apo maltok. Anya? Wan, mama. No kumamok ti pumaltog akas ken ni papa. Mabalin ko masa na nagbaligi dagiti tulisan anang kidnap kanyak idi. Nasapa ka nga karubot ama paniti pagmimitingan nyo. Gaputa siya ti sekretaryo itigong lumi aman nalon. So adya kaya ti maladaw. Awan gayam. Naisaganam ka din tayo pinaadubukin ka? Uwan, inkabil ko niti pagbalunan. Kan addan niti asidagtiri daw tayo sa nga galon abasi nga itugot mo. Agyaman na ka? Unay daytan? Siyempre, pangpabuenas. Kantap no nadardaras adumakkel ti baby ta. Sapay ko ma. Tadin to agbaaw o agbali ti panagayat mo kanyak, Miguel. Inton ipasngay ko ti ininawat. Amira? Saan to nagbaho ti panagayat ko ka? Ay ayatin ka unay-unay. Kat no kasano ti panang dungdungokin ka. Kastanto mo ti panang dungok iti anak ka. Agulimag kayo kumakakapsat. Denggan tayo ni tatang. Tada na patag unay ngay bagana apag sayaatan tayo aman nalon. Ulimag kuma. Sige, malah. Sige. Dayta, nagsarding dan tata. Mabalin yung tiagsao. Kakapsat! Naangay na ito a meeting. Tadanas ken unay amaamuan niyaw.
Sigurado, amaragsakan kayo, iti padamag ko kada kayo. Ano ka dito? Tatamatos! Ano ka dito? Adan, tinabayagan ng orayan tayo, a farmer's cash assistance tayo. Ang sagli 5,000 pesos, titunggal rehistrado aman nalaon. Ay, nagbayakaw! Oo, nagbayakaw. Kan ada pa'y libre, nga ito ti ahensya, nga abuno kan bukbukal. Paano to karoon ang alataw ng ito? Tatamat ka! Inton sumuna bigat, isaw ti panagibunong da. Lakay makas! Saan mo na maalat para kin kang ayuda? Ni Boyong! Matay ka! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una yan ti kaado ti linabaak nga arwatan ti asawak. Naimpag ta nailabak aminan. Barang no saan nga agtudok at mamagaan mo't la amin aging gat malam. Amira! Amira, anak ko! Ni, apay nanang, ay ti bagayo to uro kilag tartaring masidan. Isang din mo pa ilataar-aramidon ta inta kita ni tatang mo! Ha? Apay, anyat na pasama ki ni tatang nanang. Nag-aapa da ka di manan iti nagmimitingan dakat nadangran ni tatang? Saan da nag-aapa? Yung magda ka nun ang paltok ni tatang mo! Anya, ay saan? Sino ka no tinangpaltog ki ni tatang? Diyan ka mo, umay ka, taintay ti nakapasamagat ti krimen! Kumamkamat ni Miguel kanyak. Nalawag ang makita nga mas asidag kanyak baba ni ti side mirror ko. Sana mabalin na makamatan na ti salbag. Isublat ko mat apaltugan. Uray kat nalawa mat ti kalsada. Bigla tagbilta sa kupaltugan ni Miguel. Itan! Nasobra ak tinagbeltakit. Madungpar ko dinakla kayo. Tatang, saan na kami kumapampanawan? Saan kayo amatay? Lumaban kayo. Anak, saan mo nasurutin ni Abalayan? Dito itan nga aguray, no anya ti resulta ti panangtanong dagiti do doktor iti amam. Wan puot ni tatang nanang, matay samutin. Patid kerem ti pakinakam mo, Amira. Hindi ka unay agsangsangit. Laglagi pa nga dadagsan ka. At ang mga numaalsan ka. Diyak magawid ang nanang. Ang mga namatayin ni tatang, biyag natin nakataya ita kadagiti akong daway. Umay ka, taintay ti chapel ti ospital. Agdawat tayo ti kaasi ni Apo Diyos. Amira, Narang, Miguel! kumusta ni tatang? Diyak mo. Abay, tagsangsangit ka. Abay, natay ka rin ni tatang? Diyak mo. At daangas na ading manon dito yung ospital, anak. Ngam saan ama sinunoon, no agbiagwin no saan. Namatay. Kasano agto pa yun, Miguel? Amira, adakmat. So adi ka agladingin. Dinasayaat kat umay kamot iti chapel pa. Tatatayo at alo, tagkararang iti ako. Dawatin tayo ti kaasin na kiniabalayan. Wala na. Mabiit lang. Ang dalaan damagad kan ka, Miguel. Anya rito, Amira? Kung nadag itinadahanon mi iti nakapasama ka ti krimen. Kinamat mo ka ni Boyong nga ng paltog ni tatang? Wala. Apay akinamat mo pailaan. Kasano no pinaltugan na kamat. Ang naabutam ka day. Wala nang. Tayo di kinilat na tinagwilta. Saan na anak Arkulo? Iso ana idong pari itinakila kayo. Anya? Nadisgrasya ni Boyong, Miguel? Wala, Mira. Saan ka di adito itinangitarayan ti ambulansya anang ilugan kinkwana? Awan pa'y mo tinsirot da dito'y anadisgrasya, barok. Lukas ta. Mabalin nga iti sabaling nga ron nga ospital tinangipanandakin ko ana. Nanang,
Nakitab ka dito, kasasaad na, idilugan da iti ambulansya, Miguel. Wen, kat nakita nga awan mo't puot na, ngayon sagpat da iti ambulansya. Kan, nadigos iti dara. Panagkunak. Nag-aasat no agbiag pa ilan. Anya? Ay, nukas ta. Nakarot ipan nakadisgrasya na. Wen nanang, nakakaasi ti lang nga na idiinlugan da iti ambulansya. Hello. Apa yung gimawag ka, Agripina? Sa tino ka diti ayan mo. Taitay pa yabirbirukan ka. Ti amok, di ka pa irimuar dito'y balay. At akong dito pinagabura kataltalon. Ororay kita ni Boyong, tayo kumati mangi-drive kanyak, ngam jakmet na oray. Talaga saan mon ang mauray ni Boyong, ta disgrasya. Intaray ti ambulansya iti ospital. Anya? Kasano ada disgrasya, Agripina? At indog nga istorya. Isu nga agawid kan. Ta dito'y ton balay nga ibagak no kasano ang napasamak ti disgrasya. Tasatan tumapan kita ni Boyong iti ospital, anang itarayan dagan kwa na. Sige. Agawid akon. Kaya't ko amabuan no anya tinapasamak. No kasano ang nadisgrasya ni Boyong. Miguel, matay samat ni tatangan. Di mo't lang makabuutan. Agtalik ka kinapod, Diyos, Amira. Agbiag ni tatang. Anya ka tamanan ti basol ni tatang kan ni Boyong. Apaya pinaltugan na. Mabalin. At isusik na palang itinapalpalabas ng aldaw. Isu ti rason anang paltugan ni Boyong kinitatang Amira. Namatay ni tatang. Kat makalasat mat ni Boyong iti pan nakadisgrasya na. Papalod ko. Yak lakit di mapalabas na ito ngayon narabid na. Wala. Sapay lang kumatagbiag mo't lang ni tata. Uri makalasat. Papalod ko lata ni Boyong. Aglablabay ni Tiar Arabidan na kinitatang. Agpada da kini Mayor Placido. Naawanan asi iti pada da atao. Agpaiso na ita, Miguel. Wala. Di ka unayak sang sangit. Kat ni, ang mga nung madaksan ti ubing. Ang mga nung marik na namat ti panagladladingit mo. Anya? Napan ni Boyong iti pagmimitingan dagiti Manalon. Kat pinaltugan na lata ni Matias. Wan, honey. Kat idi na arinoknok kanon ni Matias. Kat nagkakaribuson dagiti Manalon. Napan kanumat inala ni Miguel ti motorsiklo na. Kat kinamat na ni Boyong. Anya? Nagturad ni Miguel ng kamatan kini Boyong nga oray iso kat paltugan da. Wan, honey. Iso tinangdayawan dagiti pada na Manalon. Tanagturad kanuan ang kamat. Kasano nga ro danay dungpar ti motorsiklo ni Boyong? Sigun ka dagiti nakakita. Bigla kanuan nagbuelta ni Boyong tapno paltugan na kuman ni Miguel. Ngam na diskarkulo iti panagbuelta na. Kat naidungpar iti dakkel akayo iti igid ti kalsada. Pato apanggis. Ipakita na nga tako matikinalaing na nga misumatan ti na disgrasya. Wen, honey. Kat kunada na pakaruan. Umay ka. Mapantag kita ni tinangitarayan daking kwa ng ospital. Saan nga tanga umay ni Chloe? Saan ba lang mabalin ang mapanidadayo di anak ta? Iso na talangan ti manggita kin ni Boyong. Miguel, simampot ka ka dito'y balay, tapno aginumlaag. Nanang, adamang burburi-bur iti panunot ko. Iso nga, kaya't ko ti uminom. Anya, timang kurkuriro iti panunot mo. At apet, nga da pa kainaigan ni Mayor iti panangpaltog ni Boyong iti katugangak. Anya? Ay, Miguel, mati maninday tanga atap mo barok. Talaga madinanan. Pasigurado amarumruban ti pungtot kanyak ni Mayor Placido. Lumamuan na ti atap ko. Yung posible ti atap ko. Saan ka di, nanang? Ay, jakman amo, ada pa kay naigan ng paiso ni Mayor, itinapasama ka pa maltaw. Nanang, kagurgura na kami launay ni Mayor. Kat makanawan na ni Boyong. Isu a posible ani Mayor tinang mandar kini Boyong.
tapno patayon na ti katugangan. Aga napakarwan ni Buyong. Milagro lagan na malasatan na ni patay. Kapoy ti kasasad. Talaga pagduwa-duwa ang ti kasasaad na, hani. Tako na pa iti doktora, anadarahan ka no ti utak na. Di opiranda ko mga rodyolo na. Iso ti rekomendasyon ti doktor. Ibagam nga ramidin dadagos. Datan ti mangibaklay ti magastos di ospital. Wan, hani. Inakto ka sarita ti doktor na. Oray kaslawanan ti sirserbi na kanyak. Ramidin talat na ti pagrebaganta. Kas amo na Agripina. Miguel, ado ka dila unay hindi trabaho may gitalon, tanamalwan ka unay ngay may diti ospital? Napan ko la pinakan lagi titarakan mi kinitatan. Apay nga rin nga itakalaang. Pasensya ka kumana, Mira. Naimasak ng tinti minum iti harak, iti napakan ko lagi titarakan ko. Anya? Masangon pa lang ti aginom iti nasangar. Idinto ta amumot nga may saka pinanawam diti ospital. At ang amin mang burburibur iti panunot ko. Iso nga minumak basit. Anya day tapa ka burburiburam. Kwa, ibaga ka. Di mo to ko man ibagbagay iti sakali. Ibaga mo na niya day ta, Miguel. Amira, atapag amandar ni Mayor Placido ti panang paltog ni Boyong kinitatang. Anya? Kagurgura unay ni Mayor ti amama. Gapo iti lablaban mi panakagraryo ti dagana. Kat, posible, nga iso tinagmandar tapno patayon da ni tatan. Demonyo at talaga na dyan, Mayor. Awagak. Kasaritak itinalapat. Anya, saan? Siyak tulat ang timang salangad kini Mayor. Nasaysayat no siyak, Miguel. Tamis mo nga amak tinapaltugan. Sino da ito'y? Siyak ni Amira, Mayor. Di mo ka din malasin tigas lagpakpakaasil at boses. Oh! Amira! Pasensyakan. Di ka na ibusisa na dagos. Pimintas ti boses mo. Abay, ar-arapaapam ka di madlang tinabasamak ka data? Kat kayat mo amaulit. Demonyo! Karasaan ka? Pato abanggis. Sana nakita ti kayat ko amang ngaging ka. No anyaman di ibagamon, takayat ko pa'y adanggan. Sika ka di tinangmandar kini Boyong, tap napatayan na ni tata ko. Anlya, awan ba kay naigak iti panang paltog ni Boyong kini Matyas? Sika ti amo ni Boyong, kat aming aramidin na, mandar mo. Karamba! San ko minandaran ni Boyong kunakpad, tapno paltugan na ti amam? Saan ang amamati, Placido? Pato apanggis! Di nakbibirngasan latan ni tinagan ko a Placido. Dayaw na! Tasyak tagdama Mayor ti ili tayo. Saan ka may karyat dayawan ti uri asino? Kapot may saka, demonyo! Anya? Demonyo ka! Demonyo ka, Placido! Sika lakit di tinangmandar kini Boyong tap napatayan na ni tatang ko! Hinigdabran na. Pato abanggis. Siyakit din tatapon na ng mandar kini Boyong, itinapasamak kini Matyas. Agripina, kumusta ni Boyong? Di malanan iti operasyon, hani. Salbaga Boyong, may ramraman akon kapoy ti panang paltog na kini Matyas. Isungawresan ko makalasan. Anya, samberkwensa. Amom ka diti sasawang Placido. Data tinagpa-opera sa kalpasan na kasta ti ibagam. Gapo tadyak kayat ti pan na kay ramraman ko. Gapo ti kinatuso na. Kasano may ramraman tinagan mo? Gapo ta siya tiyatapon ni Tani Amira anang bilin kini Boyong tapno paltugan na ni Matyas. Anya, samberkwensa. Nakadakdakas day tang atapdakan ka, hani. Talaga? Isu nga uray maunatan ni Boyong. Masurunak uray. Madino matay, Placido. Amom no apay? Taapay, Agripina. Awan ton ti magdalos itinagan mo. Numatay. Kasanupay nga ron amay bagana saan apod no ti atapda? Wan gaya man niya. Nembag lagi din da masirip ka, Agripina.
Wala, baring makalasat madlaang tiloko. Umay ka, mapanta iti chapel. Kadwa ta mangi kararag ka ni Apo Diyos. Asapay la kumata ispalan na matlaang ni Boyong. Kanya, pakatwa pangkis. Manyak! Kunak madajak amot ang kararag. Jak pa nagkararag, iti ang ngangabit kan patay ni Chloe ng anak ta. Nintulakit din Boyong, ti kararagak. Salan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatang, agreeing kay kuman. Madandanagan ako na yan. Saan kayo amatay? Ipagpagapuilo kuman, iti apo ko yung ay pasngay kunto. Makapuotsan. Amira, kumusta ni abalayan? Makapuotsan na nang. Agraran. Ay, abalayan. Agriing ka kuman. Saan ka amatay? No, kadwa kan tumatlaang ang mga iwan iti ipas ngay ni Amira nga apo ko ta. Tatang, nakaring kayon. Di natayan Nakaring ako. ni tatang. Natayak ka din. Saan? Saan kayo pa natay, tatang? Saan kayo amatay? O Diyos ko, agyamanak. Nakaring matlangan ni tatang ko. Ayan ka. Adda kayo dito ospital, tatang. Amira, anak. Ada akmet abalayan. Agyaman ka, apalayan. Ay, naabalayan. Kasta unay ti dandanag ni Amira, iti pan nakapaltong mo. Natiliw ka din ni Boyong. Ang mga may nakpuluyan dito ospital. Saan na maaramid day takada kayo, tatang? Delikado ba't ti kasasaad itaday dya tao? Anya tinapasamak. Alpasan ti pan nakapaltong ka. Kuna dagiti kakadwayo, ang nagmi-meeting abalayan. Kinamat ka no ti anak ko ni Boyong, babaen iti motorsiklo na, iti naglipas kalpasan anapaltugan na ka. Sigun iti damag, tatang. Na disgrasya. Iti panangkamat ni Miguel Cancuana. Na itungpar ka na iti kayo. Iso day jay. Kumusta nga rodan jawanan bain? Una ni Miguel, aswerte na una yan na makalasat kailangan itinapasamat kenkwana. Kasta. Grabe, di pa nakadisgrasya na. Kasta ti kunada, tatang. Kuna ni Miguel, nakita na. Awan puot na ngayon lugan da iti ambulansya. Nadigos ka na pa iti bukod na adara, idintaray da iti ospital. Hello, Miguel. Oh, apay ngayon mawag ka. Kumusta ni tatang? Naimpagadamag, nakapuutan. Anya? Agyaman tayo iti Diyos. Kasaan namot lang nga binaybayan ni tatang. Wan, kat agyaman ako na iti Diyos, Miguel. Nakalasatan ni tatang. Ay naminduan na adara sa pinaltugan ni Boyong ti amang mamira. Wan, kat ibagak ti kastoy. Gadanto pa'y gundaway ni Boyong amang isikat kinitatang iti maikatlo ang gundaway. Pabalad kon. No makalasat pa eh. Nung panagkunak, di na malasat ti panakadisgrasya na. May mayat pa'y kidino saanan na makalasat. Pakawanan na kumanya po dyan si tinayto nga ibang pagak. Gamin, na makalasat. Abangan no saan nalatasar dengan ni tatang agingga iti mapatay na. Ti Diyos ti mga dang iti amin na banag gamira. Uray kayat tayo amatayan ni Boyong. Di pa'y kayat tinamarso amatay. Awan mabalit tayo. Papa, nasapa ka magkasimang patanagapo dyan munisipyo? Wandi ha. Insapsapak. Tinakman kita ni Boyong iti ospital. Ni mama, diyo ka tinurayan? Ang mga natandanin sumang patday jay. Wah, imbawag kita ni mamam.
Kit kunana, ngagsabat kami lata ni ospital. Anya? Lukas na, kaya't ko mati umay papa. Kaya't ko mata makita ni Boyong. Saanan, dito'y kalatan. Makapadagas pa'y laking katagbiyahe na dayo. Naimbagan dagiti sugat ko, papa. Saan ko anasukir ti anak ko. Tapno dadardaras mo't lang ti panagimbag mo. Okay. Sa anak nga ro din na sumurot pada kayo. Mabit lang. Nimot mamam ti umawawag. Hello, Agripina. Honey, ada akong dito ospital. Imuno na kamot gaya man. Sang-sangpet ko pa lang dito'y balay. Umayak mo tan. Bad news, tinasangpat ak dito ospital. Abay. Anya ti madiadamag? Awanan ti matalag mo unay at taong Placido. Natayan. Natayan ni Boyong? Agyang anak, nagatang kuntin reseta ti doktor nga agas ni tatang. Agsubli ako ni ti ayan na. Amira, aguray ka. Imoy ni Miguel iti ospital. Oh, Miguel! Amira, jak amo no napintas. Uno dakas da ito adamag. Anya dito adamag? Di mo pa'y masigurado no, dakas mo no nasayat adamag dito. Ni Boyong, natay ka nun. Anya? Natayan ni Boyong? Wen, natay mutlangan ti salbag. Miguel, di mo ibabaga ti kastan. No natayan ti may sa tao. Ikararagam kiti ti kararwana. Asapay kumata makasaklang matlang iti pagaryan ti apo. Panagkunak, saan nga ijay langit ti pagturungan ti kararwana, Amira? No di kat ijay imperno gapo iti kinadakas na. Ala, adamot pagsayaatan na no natayan ni Boyong. Tapno awanan ti mangisikat iti biyag ni tatang. Ay, nalaglagan itan ti riknak. Gaputa, saan mat nga tapakabasulan? No pakabangaran ti papatayan day di a tao. Wen. Nasaysayat pa'y kumano ni Mayor Placido, tinatay. Anya? Amira, apay akas lang nadagsin unay tiriknam kini Mayor. Panagkunak, nadagdagsin pa'y tiriknam kinkwana. Ngamda kami ako mun kontra kin Mayor. Iti panang paltugmanan ni Boyong kanya kapalayan. Talaga nga idarom kaon. May pabalod mo nga ta, abalayan? Idinto a mayor ti amo na. Uray pa'y. Awan na nga tao ngam tilintag. Abalayan, no nababa a tao ti agdarom iti husgado, ay kat nalakalaang apukus-pukusan ti kasaw. Saan nga amin nga do ti kwartana kat maaramin dalagta ti kaykayak na. Ang damot, pangukuman na mangusig kadakwada. Idarom ko ni Boyong, apaman na makaruwarak dito ospital. Tatang, pakawanan niyo kuman ni Boyong. Anya, pakawanak. Kalpasang impidwa natin ang isikat itibiyag ka. Pakawanak. Ay, saan anak ka? Talaga nga idarom ko ni Boyong. Awanan ni Boyong, tatang. Anya ti kaya't maasawan? Apay ako nam nga awanan ni Boyong, Amira. Natayan. Iso ti may imbaga ni Bigil itay. Saan na ka noon nalasat ti pan nakadisgrasya na? Anya ti plano yung ti bangkay ni Boyong, papa? Taniming pinsan mo kan at tinalikodan ti pamilyana? Kapilitan! Nga iti chapel ti pakay masayagan ti bangkay na. Pangururayan iti pan nakaramid ti pansyon na. Sige, papa. Asino nga ro ti mangbantay ti bangkay? Kabayatan ti pan nakamasayag ti bangkay na. Oray awan mang bantay. Awan mo tag-interes keng wada. Tamay samot na bangkay. Sa bagay. Ngam, mangibaunak to iti mapan makisarita iti pamilya na. Bareng mayat ng tumadla nga mapangitaan ti bangkay na. Ay, sayang ni Boyong, papa. Tapay kumabasayangan kageng kukanak. Kaputa na po noon ay kada kayo. Nagpaiso na ita. Tasipot iso ti driver bodyguard ko. Awan pulos, panang traidor na kanyak. Iso ti pakasayangan kan Juana. Man ti kaski ni Boyong. Nga itad na aming apuso kan kararwana iti Ngam! Iti napalabas na pukaw ti talagmiking Juana.
Gapo ka dagiti agsasaruno apalpak nga arabid na. Nang runa iti panang pansukin kuara ni Matias. Agyaman kayo, tatang. Tanatayon ti mangisiksikat iti biyagya. Idarom ko kumakat ni Buyong no nakalasat. Nasaysayaat no natayon, tatang. Tapnawanan ti sakit ti ulo yung. Sa bagay, nagpulumutan iti kinadakas na. Kuna ni Amira, anasaysayaat kumakano. No nataydan adwa kini Mayor Placido. May sapay na dyan, Mayor. Tumting tulat tamat, aldaw na. Sana maturong ti Diyos. Wen tatang, tada pagpatinggan ti amin a panaglablabes. Nasakit ko na itinagam ko iti Mayor. Ta sana binayadan ti pinagaburan na apagay ka. Bayan yun, tatang. Mudak lang mabain idi ka nagkikakapitales ang mga uray iti iruruwar ko iti opisina na. Impeksak ko maamin anag-ikakan ko na ka. Iti panagreklamo yung kinkwana. Isumot ti panggurguraan na unay ka na kayo. Amoy dakil ti atap ko. Nga isuti ng bilin idikin ni Buyong tapno paltugan na kayo. Makarwarak lang iti ospital. Kasarita kiti nalapat ti Mayor. Saan ang tatang? Uray ko't kinasaritan ni Amira. Anya nga raw, ti kunana. Siyempre, naglikodan na ti atap tayo kinkwana. Alangan ngamin nga aminin na. Ang tinapatay. May baga tayo, ti atap tayo. Nga isaw, ti mastermind, iti pan nakapaltog ka. Honey, naimasayagan ti bangkay ni Boyong iti Sunset Chapel. Nga maawan apulos ti manglamlamay kan ko, ana. Padasam manan nga ibaga ka dagiti kabagyan na. Kabaring mayat na madla nga mapanmang lamay iti bangkay na. Wen, honey. Nga kasla adamat amak ko amang maniho iti lugan ko. Gapo iti napasamak ka ni Boyong. Awan gayam, jakpay na ibaga ka na kayo. Nakasarita kon, di kung nakakasukat ni Buyong at driver bodyguard tayo. Asino ay ati kinasarita, honey? Kan tagano? Amangan no adayumat unay ti lugar ta. Kat saan ang makaananos? Nanos, kan natulnog ti kunak. Anapili kamang sukat kini Buyong. Asino nga min, honey? Ni Burog. Anya, iso ti umay driver bodyguard tayo? Wan, masigurado ka na sigsiglat ng ni Buyong. Tadon ti patas na. Wanted pa idi. Ngimga po iti laing dagiti amo na politiko na waswas ti kaso na. Maala, sapay la ko mga rod, tamakatunusan minto iti anak ta. Panagkunakit katunusan nyo ni Burog. Takas kinibuyong anatulnog kananos. Ken, nasigsiglat ngam ni Buyong. Mama, papanang yun? Baunak ni Papam amapan makisarita kadagiti kapamilya ni Boyong. Anya? Linaksid na lang nga rodin ang kapamilya. Ngamain kay manan kasarita, ida? Gaputa kaslaul-ulilan ni Boyong. Nga apan madlaang manglama ikan kwa na. Paitabon nyo ngaminan, mama. Barang malpaston dagiti kinasarita ni Papam anapan nagarami diti pansyon na. Tano dilat tataliyawan ti kapamilya na. Talaga nga itabon tayton. Wan, mama. Dahil ti kasayaan ta na maaramin. Total kat saan tayo matan ang maisubli ti biyag ni Boyong? Tatang, nakasarita kong ti doktor yo. Anya tinagsaritaan niya. Mapalubusan kayo kanon arumwar ti ospital. Taagpaimbag kayo ni Jibalay. Agpaisaw. Ay na, nagsayaatin no kasta. Makapanak taon ni Jibalay ti Mayor. Anya? Apay pa kayo pa niya Jibalay ti Mayor? Kasaritak itinalapat. May papaniti pan nakapaltog ka. Tatang, saan nyo kuman ang mapansalangada ti Mayor? Kuna ni Miguel, anaingat ang nagtalikodan natin ipagpabasol tayo kinkwana, nga isutin ang bandar kinibuyong, apaltugan na kayo. Alangan mo't ang aminin na. Basta mapanak to Jibalay da, kat kasaritak itinalapat. Saan kuman, tatang? Amang nun, adala nga maisagmak kayo. Naminduang sikat ni Buyong tibiyag ka. Kat jak pulos mamatay, asaan nga amo ti Mayor dahil ti inararamin ni Buyong kanya. Uray, tanatay mata ni Buyong, tatang.
Awanan ti mangisikat kada kayo. Nabilag ti mayor. Adaw ti kwartana. Laklakaan na lang ti mga alat ti kasukat ni Buyaw. Tapno ituloy na ti mang patay kanya. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Sige, Burog. Ag-report kan tumikat. Sa pamtulangan, tapno mayam-am mo kapay nga muna kada senyoram kan senyoridam. Sige. Bye. Asino dyan kinasarita mit cellphone mo, honey? Ni Burog. Asino aburog? Tagano? Ni Burog, kabaro nila kay Erwin at taga Marciana. Iso, tibagbaga kada kayo, akasukat ni Boyong. Anya? Umain ubigat katison tiyag bali na driver bodyguard ko. Asukat ni Boyong. Mala, sapay la ko mga rod ta kasi nurutan to ti anak mo day jay aburog. Sigurado ngagkinawatan da. Natulnog ka na dayaw ni Burog. Asintado pa ya pumaltog. Wan gayam, may sabalik man ti sarita nagrepina. Oh, anya tinalagip mo apagsaritaan ta? Nabangka madlang, iti nang ibaw nakken ka. Wan, tsak pa ikit dinadanon idi ti asawa ni Boyong. Ngam inuray ko, aging ka, nauray ko matlaan. Anya nga ron ti kulada may papan, idi pan na kay masayag ni Boyong. Kaya da ka di madlang nga mapanbantayan. Ay, saan, honey? Takunada nga sipod nagtrabaho ni Boyong kada tayo. Katlinaksid damatan aka pamilya. Oray ka dagiti anak na, kadsanda kaya ta makita. Wan, honey. Linaksid damatan nga ama. Tasipod idi ubing da kanupay lang. Kat nagbalinan nga irresponsable nga ama kadakwada. Paato apanggis. Wan nga roden tirason ngagbayag pa iti bangkay ni Boyong. Paitabon tayon, apama na malpas ti pansyon na. Ay, agyaman na. Nakasangpetak maglain iti balay ko as bibiyag, Miguel. Wan tata, katagyaman tayo iti Diyos. Taawahanan ti mangisiksikat iti biyagyo. Natayan ni Boyong. Nagpulon ti kinadakas na. Nagsapala ko maa. Tas sumarsarunumot nga agpulo ti mayor nga amo na. Wan gaan tata, naibaga ni Amira ngayon kay kanong kasarita ni Mayor. May papan iti atap tayo kin ko na. Wain, ang pudno lakit na itatap tayo baraw. Nga isaw, tinangmandar ka ni Buyaw, tapno isikat na tibiyag ka. Saan nyo kuman ang mapansala nga rin, tatang? Taawan mo ti ebidensya tayo, nga iso ti mastermind. Amangan mo na kayo pa'y tagbalin na rakas. Nasaysaya at makasarita. Tapno amo na nga iso ti tudun tayo. Ad-adala ang arumabat ti santay to apa nagkikinawatan, tatang. Iso abayan yun. Ikumit tayo latan kini Apo Diyos. No bilang tagpay suman ti atap tayo. Wala. Nasaysayat nga tiintay pa nang kita kini Buyong anak kamasayag ti aramidon tayo. Ngam tiin kay makirikyar kini Mayor, tatang. Sa dino ka day, tinakay masayagan ti bangkay na. Iti funerarya ka no idaili, tatang. Apaya saan nga ijibalay da? Gaputa na bayag kanon alinaksi dagiti kapamilya na, tatang. Kita malatidakas at tao aya. Taoray na tayo. Kagurgura dalat ta. Wen nga ro, tatang. Nakapimpi man unay ita ni Buyong. Tanatay lang nga ro din. Di pala kayat atalyawan nagiti kapamilya na. Intanto man nga ro kitaan baraw. Taoray namin doang insikat na tibiyag ka. Kitag pa yan ay magtirupa. Tinagbali na kontrabida tibiyag ka. Naimbag nga daw yaw, senyorita. Huh? Asino ka? Guwapo ka kumangam. Nagpasit ka man. Oo na yan. Dinayaw yung tikinagwapo. Ngam, nagbasit kamat kunayo, senyorita. Anya nga minayati bangam? Iyak ni Burog, senyorita. Ti kasukat ni Buyong. Si kagayam day bagbagan ni Papa Aburog. Anak na kanila kay Erwin at taga Marciana. Uwan, senyorita. Sige, sumra ka nga rodan. Taayabak ni Papa. Kunan ni Papa nalaing kakano apo maltog. Agpaiso ka di?
Saan mat apaglastog, senyorita? Ngam, talaga natal na ti pulsok apo maltog. Ada asawa mon? Adan, senyorita. Lay ka tinagan ti asawa. Katugangak na bunjing. Anya bunting? Bong tinagan ti katugangak a lalaki, senyorita. E dinto adjing mat tinagan ti katugangak a babae. Isa, bunjing. Sino ti kasarsaritam? Ni papa. Ni Burog, papa. Di bagbagaya kasukat ni Buyong. Oh! Nasaya tayo may kamadlangan, Burog. Apag iso, adda pa panantayin ton madamdama. Uwan, Mayor. Chloe, ipatuldom keng kwanan o sardino ti quarters na. Tapno may dulin nan, dagitin tugot na, aramramit wino alikaman na. Wan, papa. O sige, Burog, umay ka. Surutan na. Tay tulod kay tagbalin at quarters mo. Miguel, apay akayat yung pailakitahan din nakamasayat abang kay ni Buyong. Kaya't kano amay mo taktikan ni tatang tilangan ni Buyong. Isuama pan kami, Amira. Wan angam din tupay mapankitaan no nabantayan dagiti kamang ti pamilyana. Dakay kit din ti agregat apapan mangkita. Para kanyak. No natayon ti may sa tao, anak aramid kanyak iti kinadangkok. Mairaman mo tin amatay ti gurak iti dayta ataw. Dayta tinagidyatan ta, Miguel. No siyak, aginggat si bibiyagak. Nakatalimang tulata ti gurak iti tao, anak aramid kanyak iti kinadangkok. Di mo amot mamakawan no kasta. Ang aguray ka. Ada ka di tao akagurguram unay adi mo mapakawan. Awan matkit di, awan. Apa yan ay kuling kamutan? Ada ka di tao nakaaramit kin ka iti kinadang ko? Kat di mo pulos mapakawan na uray no may santun abangkay? Awan, Miguel. Gusto, isardeng ta na pagsaritaan na taabanan. Sige. Tingarod pa nagdadagsan mo ti pagsaritaan ta. Amon, nakaragrag sa kakunay. Tasaan mo't lang ang nagbayag, sipo di nagkalay sa ta. Katadan biyag nagpit-pitik iti saklulong. Daytoy, tikong ko na kataltalunan iti ni Matias a pinagapura. Ken pagpatakdiran iti pribado a pagadalan, Burog. Napintas ti lokasyon na, Mayor. Tamis mo nga igit tinak kalakalsada. Nalawa tinagami, Burog. Ngem kaya't nga agawan dagiti katalunak. Babaan kano iti panang pagraryuda. Ngem jak ibalubos. Ikaranyo idan akatalunan nyo, no kaya't na nga aguman tinagayo, Mayor. Saan ko basta may katida katalunan? Gapo iti kinapolitikok, Burog. Buwes, di saklat tantiag tignay, Mayor. Anya ti aramida, maber. Ikak iti pagkulayawan da, Mayor. Tapno sandan nga ilaban, ama agraryo tinagayo. Pato abanggis. Anya nga ron ti aramidam kunak. Ipagam. Tano makita ka na pintas wino pabor kanya. Palubusan ka. Patayak ti Pangulo da, Mayor. O diya, patayam ni Matias. Ituloy mo, tinrugin ni Boyong nga misyon na kasta. Uwan, Mayor. Tapno maikak pa iti hostisya. Ti panakatay ni Boyong. Saan? Di mo aramidan na itaburog. Tano ituloy mo nga isikat ti biyag ni Matias. Kaslat damat ng kinapaisuna ti atap kanyak dagiti tao. Anya? Atapan da siya tinangbilin kini Boyong. Tapno patayin na ni Matias. Ngam, awan timandar ko keng kwana. Di manabuyong. Agmay-may sa dito'y kapal na nadatnganta. Talaga nangisik ti kararwana. Taura na giti kapamilya na kat sandan at tinalyaw. Uwan tatang, ngam sigun ti administrador iti daytoy, a funeraria. Itabon dan to kanon intun malum tatang. Asinon to nga raw ti makipamumpaw. Dagitin to kanulatan taga funeraria ti makamu amang idulin iti bangkay tatang. Ay una niya,
Daytoy yung tibungat ti kinadakas iday ni Buyang. Apitin nan ti pait dagiti kinadakas na. Nga uray no maysan abangkat. Mama, malaman. Kumawan pa'y taburog. Apay asigsag am ida, iha? Kaputan ako na ni Papay tay bigat. Nga itaamalam ti pan nakaiduling ti bangkay ni Boyong. Nakasaritan ni Papam dagiti empleyado ti punirarya ng balsamo ka ni Boyong. Isudalat ti makaam mo amang itabon. Anya? Oo na yan. Akapimpiman na Boyong. Kasta talaga, iha. No awanan Apolos ti agay ayat iti tao apimusay. Awan ti mabalin no kasta, mama. Ibaga kumada tayo langan ti mapan ngam kunayon tumanan adi pa'y mapan kitan dagiti kamang ti pamilya na. Datay to lakit din. Nalpasan ti akam na iti daytoy abiyag, iha. Katawanan ti Serbina nga uray ado ti mapan makipanabon kan kwan. Imbak ti simangpet kan. Ni, kas na inururay mo mo't isasangpot ko. Uwan, adang nang napatag na ibagakan ka. Anya ka direta? Imay ni Manong Ponso. Katimpadamag na, anakita na ni Mayor Placido iti pinagabura na atalon ni Tatang. Anya ko mano na pan. Amo tayo mo't amin ang apagpatakderan ni Mayor iti pribado nga eskwilaan. Di pinagaburan na atal-talon yun. Ada ka nun sa bali at driver bodyguard na. Oh, anya? Sino? Ang mga nukas kinibuyong manan anak uspag. Kun pangas. Santay lang amo Santay umat pa yung amo no asino dahi chay. Namon ka din ni Manong Punso tinagan ti kabarbaro a driver bodyguard ni Mayor? Well, burog ka no tinagan na. Taga ano nga taday chay aburog? Taga Marciana ka no. San ka namat ngayon sa tidakal a lalaki? Nga nabakad. Ay sus. Kasladay di sa kiyong aroda para singir iti buwis. Unay kan, imbaga klaang timbagada alanga day di aburok. Tila pangyar arigamon kan kuana. Kaputa ko namot nga minanabakad, ng basit. Di kasla sa kiyong arot. Ang agore ka, saan nga taan uy-uyong mananda di aburog, ng day di buhyong? Jakla mo, ng daytan ang mga naison ti kabutang iyo. Santo Apolos. Uray urnungan amin ni Mayor ti agnagan iti burog iti dayto nga ili. Saan kamto ang mabutang? Tawan mo't madingar aramidan mi. Para kada kayo dayta kinitatang. Ibagayo nga awan ti madingar aramidan nyo. Ngam iti imatang ti Mayor. Nakadakdakas ti lablaban nyo apan nakaagraryo ti dagad. Papa, kanan to parugyan nyo ti may patakdar ng eskulaan. Nagsarita kami kan engineer. Imbaga kinkwa na anas ka narugyandan iti kapitan na panawan. At danto manan sa bala pa master kan tayo iti kwarta, Papa. Well, saan lang nga dayta? Adu pa iti matulungan tayo. Nang runa kadag iti adda iti awaway nga tayo iti pagkadalan. Wan gayam, Papa. Naitabo ng tibangkay ni Boyong. Nasayat. Tabareng makasaklang matlang ti kararwana yempierno. No nagpakawan ka dagiti basbasol na, sakbay anagsatan iti angas, Papa. Anya? Mabali na makasaklang ijay langit. Namnasan, daytan, tidya mo. Iso man, nga imbaga kay yempierno. Ang santa man na pagsaritaan tayo di Buyong. Awan sir-sirbina at topi ko na ita. Wangayam, di mat, kayat mo pa itag sursuro apong altog. Wan, Papa. Kayatan iji bantay palinawang apag sursuruwa ka pumaltong. Sa diro nga rod, di kayat mo kan katalgadan apag sursuruam. Iji daga nga inay-aywanan idi ni Miguel, Papa. Sige. Hintayo nga rod ka na burog. Taysonto di mangisoro king ka pumaltog. Ni, niragya ka dalbong. Kaslay tiruwar tinaladan tayo tinagapuan ti putok, Papa. Kan, nangagkuan nagikis ni Mama. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.